ya makafa ka ya danam kodongomi madadoma oba yankoye ba ma yankoye mutonam na ma yenam na sam ya befem kam papa o chefem ma no chefem ba ma sam de kwama akada oh na je say adoma no se de wusi pai fish no na yes Akoma FM 87.9 ba ma yankoye chara concert de ya ba ma so ye yankoye nam da tonam na ma ni nene chin mo ba nam de kwama akada na che mu se obu se sabe ye dimufu bi oponi nene chin mi na mfam ho ye mi na mi janu onna nkasa na sa su di jam enti ahimfa dwom na namuto na no ya do konkrase enwe say we du kumase na branch enti ona nkasa wan shada nti onti mimmom na minyim krase nti yakora mi naija wa wentia say abodu ababi na medi na nyima Akoma FM 87.9 ya akoton ya banka ni ne ne chirin sanka ya ba awase me bibe ba me bibe ni mde koma akada skenyi ho awase mde koma akada ma awase me yebia ma hwe na me na tema ne baba ko ye na sin school so na afa so a wode ne da se sa watumi ya wachi mama me say eda mi esra so ya o leki hwa no ha dan was esra so no tesre so wo hu oba na wade foforo openu ninti was sa empreko ne di ba esra so ho so obeyen wo mu ama mi amene ne tie no a enam me so kura ma ne nya apreko no wa memba akokora was sa wo mu ba ho ene kuro mu nso de wo beto aduane amemo ano into antimi anyai ene wo si ase ene emfuo nso amene ne ye no a ye se de gbobra no emfuo no wa jini nyina wa me o wade oba no efuo ya ye enu ani eburo a ewo mu no mambi ni bode utwa ye nyina be ma na fa ene mi se me ma mienu no nya de me wade enti wo de wa fa ene ja mitem baabi na nkwada no medai enkwada ne de wo ma enti sese wo mo musika etoduane de ene nkwada no ada wo me so a enti am mani abedi am de be da mo se madawroma mo hu mmobo na mo nka bibi nten na nkwada no wo hwe mu ma me enti bra wo ye mo adwen se wo se ahyase na busuafo ne ntiase e kire afanu ne nyina busua no e betiase wo fa ene ono so ne ma me fa betiase enti wo ma no wotimi de omoto na busuafo bi mpachan ene do toso enan no miensa wodne to ma me ankasa wo no okay ti dia kwaso nyina ne ma me nim me pacha ma me da bia me de kwato nanim me ha se kwasa me de me ba ha no afi mo ani me fa tade se me fro kai no ma me be so me nkoto de bu ntwere so wo sreme ada me nya mbotere kakra na me hwe no ene ja otu me fo ala me jaye enti me jaye tire kra no nkofo ni me se sene ma me si ya na bonten ho no ebi kra woni ma bedi nkomo bi ntina am mejaye ma hwe ni mo a be tun sa bi onya ya na ba ma me asem na oba ye no anka ho hwe antem nto adaw no ma de sese mi ya na meye ma twen ya wo se me hwe so mu ya bia ma sika bia nso kwa ma se ebi a me na me ka enti jema nkwala ne ntoduane ni ele mi sti ho sa ntuma me no ho de ma kwa nyasta nketwa ma me ni betime dia danse se ne nchen de ma ba ho am de ato na nimu a onua mi nyina asema me ya obie ni mu enkran penina nya sai penina nya 20 years penina 20 years enti time ben ana wo ya wadwen se upese wujai sa bra na nkra no penina wo sai wujai na di enfie be sai mi jaye ndie enfie ni mu ani okay ansana jaye no ebebe mu no na nkra no hwemu na etesen enkwala no ansana jaye ni bebe mu no menene ti wone de ni ye adwumenti ye adwuma sika no na me nkwala ni bitoduane di ene menene na ye afuo bom ni aton nti ene na nkwala no ye yimu mu toduane di a na meni jaye ne de madam kabe fa ma ha won fi wo mu kura ansa no be mu tensi de question won kire mu ye o me se enkura ne hwem no na etesen won hwe wo mu na wona ne tie no a na munya ye no enkura ne hwem no na etesen menene tie na won ni nya ye de menene de bi pa enti e de akura ne pa be na mudi ni ye fu okay ngofofu ko ye mi ani anasa moamofu ye ni ayefu moamofu ba ne ebru okay enti no de menene an na ye ne ba ya ton enti na mi yiska no ebi mankola nto duane di una na yiska mankora no ade tena na ba mani yiska mankora no se efu no ye duane na se tone a me na me koton
Bibi ano ma obi beto. Nti me de che na msi bi a eja se nyenya aye o. Nti ade che na nkwala na iko school ya. Ma yi bi amumu, no mde atodua nya. Ana akoton ba onfa ma no na ebe ma ofi onfa ma no no ni sika no mankora no. Na wo hu sa no na he's in charge. Ade ntina na wonye ne sa. Akoma. Ye nya ne press ka bu. Okay. Etu de ta me bisa sa ne se wan fan sha na hyase na ma na hu se de si hwe nkora wo. Ena me church madam na ye aduma ni bomu ni. Etu wan fan sha no. What am I say? Wan fan sha na ma na hu se ade chi a eja de me na wo se me yiska de mankora ne se de wa wu kire mo no. Aduma no mu ye bom e mu nyina mu sika na so na ye be ma owo fie. Eti sika ne ye de aba be ma sika na 1000 Ghana 2000 Ghana 200 cedis ebi age ade chi ayi mankora no but asa wona na wo take charge enti ba wona ska na bo abosho mebua ye de to ade 87.9 ye de to ade mu obi ani ba bia da enti fan sa ade ache na nkora ni pesika ko school no mai ne sen na me yi bia ma no na wo yi bia ma no na ono anso pesika na ono akọ yi bi na me se ade ntina na wo ma wo no mo nyi scan hye nkora ne nsem wanyina ho sa o mu wanyina ho anko yi sa okay eti anu na chasa modidi mu a ana afuo no mudi jaye na afuo no se afuo no wo fa ni nyina adentia wa mami mu ba kokura adentia wo fa ya wa ma mu ba kokura wa mami ba kokura adentia kokura wa mami enso na de oye me na ye me yase mami se meja wade ni nti aha me 87.9 mami ba kokura na ewom se na nya ware de mpra na motwe ya na nkura pie mu bata de a enkurobo ni nkonwasie bebam abusuafo betena so ne ade a modi hihye egu akwa mu se won si eja 9 FM akoma mu nsem ebre na so enne eye benada August wasana bosome ne de toso aduono nkuna fempino ene aduono amiensa yaba mo ha ene so yaba akoma mu nsem eye hintasem ene so yade ebeso mo medin ade ama Serwaa Sarpong akoma mu nsem dwumadie enamonua TV Rabi 1 TV o Sacrom TV ena fei Papa B TV eso Facebook yademu live Akoma 87.9 YouTube by Akoma FM 879 Bamodin subscribe sadia baya ya shase no a wobetumi eso so anya notification sadia baya adwumade na shase no betumi ane efrase information centers ne dia bebrebe ena wono fa adwumade yi adepa information center kotwifo ya chiachia mom sanso so ana na bebre information center wone ya wakuma mu bodoma se ya chiachia munyi na dankrofo maso Big Love Radio Ebiemo ewo Spain Ghana Radio Ebiemo ewo London OPD Radio Ghana UK memo sabre munyina mujira brane ya wienso yade akoma mu nsam dwumadie yade eba ede abesomo akoma mu nsam fan club fo ya chiachia munyi nada empaboafo amu watonsu market ya chia munyina taxi drivers trotro drivers baby awu awutie akoma mu nsam dwumadie no enchia sronko ena yade ema wo Abadwafo ni nyina so aye ready wa hana na kuya koko Pastor Julius Naba Evangelist Samuel Mensa producer eye Ishmael Haywood nana ya da ma wo hwe wo Facebook no eso Akoma 87.9 Marcos ebo ye nchidom papa da biara da ye nya messages Marcos we yesram wada Marcos nko ba bia eya wo no wawo awo eno wawo ena wo gina home kakra enti encha kura sade no ho aye fa ne ho aye den de enche Marcos nankasa ebeba na chese dwumadie no wode abetoa so saa ede amaye enti emprempre de ye ena ye hwe kire ede amano enti adahoro ma mu amubisa sa Marcos we no wonko ba bia wo Ghana haya sabre wo tie ye program no ye na ye production bibia ye na ye na wo nti ena oje na home kakra enche bosumi yakwo de enche Marcos ankasa ebeba no ti ye chiachia Marcos ye nimsa sabre wo so ta ye chia ye de akoma mu nsam dwumadie no ye de ebesomo ye hyenkomo no ase na he ena ye kwabapa etesan nyame admo bibia boko de kasa kase wate wudi Hache FM Margaret de Margaret echa ufri hin na baye hache mi free kokofo anwiaso okay dia na donam pache o mi USS na mi shia be ma bi ye ben 2013 okay no watch radio e teacher ni na ka kira me so be ware me enti yet 9 1 year Akoma FM 87.9 oni mi di school nkomo ana obi sa me say school ni ahe na mpam ka me ko nursing training o ka se wate
eduru ho obeboa me eti etna 1 year na Nsem ba enti Nsem ne ba na obehu mabusuafo se one me afa afuro enti abusuan no so de to nanim se esi anka me di pa na omo so apɛ bibi kakra so na matoa me school so enti esi e be ne den no yes school ho asɛm de one madi ho nkomo dada ti nyame ya ado na me wo wi a obehwe ne matoa so enti me wo ye minya 1 year 1.5 year ana o ma me kwaje me set by ti me kwaje me set ne ba no ka kire me se opamachew me ma ne mre kakra 87.9 Kumasi afa mle kakra bibi amabi de ba ya obeka kire me se opamachew onti me ne mentina bi enti me nka ne amepe a wo ye mame a mani beje ana me ka kire se si anso de school no ana mani da so enti ne onbo ame wo school no ka kire me se wati eti ama okwasira mabusuan so opo ma chewa o mama na mle kakra no oji loan ene de eja me kwanti ebe take mle kakra no mbusa anse be di bese wo se be settlement ti 3 months ne so ye na mpa oba ne ebe hia ye hia ya de ode to abusuan anim se de obenya aja me kwan 30 million menso na ma Akoma FM 87.9 Kumasi ye me ka abusuan se bia na school enti mi ntwa akiri afi na akohomabom nso na nsa anye enti ma mi twa akiri ana me ya se 30 million de oba me nwoda na me wo ye 30 million akofa entuma ba akopɛ na ade bre me wo so be bo na mato am school no nso awa enti me ambo ame afi wu ja me kwan ya 30 million nso de me nsom fi se me pese me to am school so enti 30 nso de me di anye se enya ade se betimi abo ame ana me simpa acho me de ba beda afi akora ni nhwem nso na otwe bia 50 cedis ontwea ni school Akoma FM 87.9 Kumasi 50 cedis ya ode beba na Akoma FM Be ma dey say 87.9 Kumasi Kusi Thomas okay enkomo na se wagu na brim kakra na so wo se yetimi ba ba mum wo se wo hia no 2013 wo wie school no a kasa kase ena wutina aboni nkono nso no me no mie no nkwa na tia na so enipa bebura apem ne akire na etie dodo na etie entia na wakasa na yate wonka okay ti 2013 ena wo hia no na wo wa SS ena no so ye den no chirade e wo school ben me pa cho me share 2013 in there no ochira there primary school ba otwa ni school ni so say o do Akoma FM 87.9 Kumasi ahemfa Asante Achimbanka SS Asante Achimbanka Senior High School Asante Achimbanka Senior High School Thomas Kusi ya wochira there e wo Asante Achimbanka Senior High School ni nkomo eni edien okay eti ebra wo hia wo na wo ka se wo pe wo no na school na wo ko e na bi na wo no so chade na so de teacher ni a wo che na de baabi na o hia wa wo de pasem to wanim pacho teacher ni a wo che na de baabi okay wo che na de baabi nti wo nkyere wa de da pacho eti o hia wa na o se o pese wo no otena na o pese wo boa wo na wo to school so pacho ada no wo fo so wo ntime mo wo na wo to school so ana no monka bisa ba omo ya se mini pa na me pesika kakra anu de normal wo bia wie school a me bi se wie SS na me gigi susu e onwema ura bank me gigi susu a so ka bank no he na nakua me gigi susu kakra ene ebu bia no a na omo de ntia normal nya wo nko na sabe wa wie SS a wo beka se udi pa nti be se bisa obiem se na so ya com center wa hion nti obi a wode de ya wo ye nti mesa gbisa obiem se na wa wo fo se wo ntimi nhwa wo ntoa so nti na Thomas Kusi ese wo pe no wudi uti kwaje ye se obehwe school atoa so ana pa na wo pe no ana se school no ka so obehwe atoa so nti na ma wo di echi pacho na ma wo fo nka bia sa ba me ma me nkwa na na ehwe me na se nhwe ye ni mu wo fom kakra na wo fom kakra sa yanka so wo dey feel free ni yanka sa feel free why ye mu atan aha enka metoa so ka betoa so ti na nim se de baby ahwe ne de e wo form but still nka ma me behwe watoa so e so ye wadwen se Thomas se obeboa wo dia ha ene wo bedi akire me boa etu wi SS no anya adwuma bia na me kire international school na o kire international school nti na kakra eba kasa kese oba pa boss madam a wachira de e wasa wano timi wo why aha okay eti ebra woni ni hia na ehwe no net say no hwe chan say de na ma me hwe wo no pacho da adenti na no hwe obi also hwe wo am wa wie pacho ashase na Nsem ni nyam
efa se me ni hia ya akopem se me de wo ye nya be 5 months ne de na enhwe ne ye ba efri ho no mo kɔ no na enhwe ne ma nti eno kwa ma ya kɔtena so me de to mpanimfo ani ma ya hia sabe no wanyinsen na ma manyinsen awo eti mu hia Thomas no edi sai anso na nyinsen ne ba edi 1 year afe na nyinsen ne eba eti nyinsen ne ba na hu se wasesa kakra wo hwa ade ntina na wasesa 7.9 Kumasi na mintimi hu ne ntia na wasesa sa ada di nkan ya bo na mane se tome manyinsen no reaction no net zan anda me catch no de wa so ono ampo na be afie de beto abusuafo ne me catch se month we me mense ama no catch me se wate enti wod be ba be hu mabusuafo nti ono ane bae ya amfa nkoto ne ono ane bae ni mu de beto abusua ne nim se one ma fefu enti abaye a wa wi ss de wo wi a ye guy wunim so wote workshop ahunu wunim krom ni ade a wo se wani abre ya pese odache wutimi ko school na wode to aso fa ne se be ma bi kura bam na oso mu kakra no watime wi school a yinsa no de efri hin na beto sister pacho questions na no de yo ya pase ato nkomo na se on se ya base ya me ewiase ade ba ko ne se ya to da asem si a wo so hu mfom so kakra wo mu pacho wate ase se de be ya won san ko repeat ye de wa ha se e be bo nipa na so ba wa se ma hu mfom so ansa na nipa no yetumi aboa wo se be ma ne so obehwe na watumi ato school so waka so do kokure jana university Akoma FM Nsem eti Nsem ni nyinse na wo ha na ka befa pacho da ana nyinse ne fu mu pacho efu mu na Nsem obi a wo ko Nsem a wo wi ss se wo se hu we semis ana we semis na wonim na min Ado mami wa ntu fere pacho da echa o fere ma me mama mpie ni ani nkomo pacho men fer on fere ni akasa kese na fere me na na kwa na fere no pacho da okay ni akasa kese on fere obi a boys na wa ha no so no obi a wo yere enti ya feel free ni ankasa why pacho ba mistake okay enti wa mo ho se sabre na apese onyem bataba e nipa na ba nipa kwa do onye mistake okay eti e ba ye no e na ase Thomas sesan ye e ba me wo wie ye no na afi osesan e na osesan enti nyinse ni mo ne net sen nyinsa ni mu de ohwe me kama ohwe wo kama me ama me wo na me wo wie ye no na ntoma ba akopɛ ade nti na obro ntoma ba akopɛ na so oni ska na ndo de ba wa ankasa no ane ntoma na o de ba ye nti me kura me maame esusu hu na maame ye se bia na school ni ntia asabe na to me ahyase eto school so aha me maame ye se bia na school no so na wode wo be ko ni ntia oh okay eti maame hwe wo ebra nyinse ne ba ye no wode ne tena se bisa se to me ahyase no o ka kire me se ya anwene hu se nyinse be ba ye school ana na so de meto so se ya nyinse ya ba na nyinse ya ba school no wo ba hwema to aso ana san komo mu die me pacho me adam na ni san komo na obehu abusua no ana abusua no so de to nanim se akra na nko odi pa na yanso ya pe bibi kakra so no atoa ne school so enti sesi a one na nyem ne ye be ne dai na o ye se school sam ne do ne ma di hu nkomo dada enti nyame ya ado na se be wo wi a school ne do be mama sa ato eno ti na wo ye ne nyina obra ntoma ba ko no me pacho na munim se bia na ahoboa na wo ye odo wa ko school no okay eti time be na oba mu obeka se wontime no ntena biem me pacho be se 3 months ya na oba ya obeka se be obeka so ntime ne mentan da adi be se 7 months no ye se ya ma na mre kakra na okwaji loan na de aja me kwan eti o ye se loan nso be take mre kakra be take be se 3 months enti time ne so ye no na oba no ye obe hia abusua no na o ye se 30 million no wa odi aja me kwan okay enkomo no me ti ase but me shada nti ase papa saa nyinsa ne ba ye no odi abeto abusua nim se wone ne wo ho me boa se sa akora wanya sai 6 years wanya 6 years eti sa wuka se be bosume nsumu nie e na oba be ka se wontimi no ntena na cha se be se akora yi ba ye be mfie no mu a hyentemo ne de na mote me pa cha na mote me pa cha 5 years ni nyade na oya wantumi amwanto school ni so 5 years ni nyina no oni mi di school hu nkomo se magi memo akona nya abotle eti be se one me fan se be se 2 years ni elo ka chere me se
why ready nti benya ahoboa no de mbekọ eti me kra ahye na okeka bibisa ma me hu se bia na ye na ada na o dada me eti na nka me pese me ka bibi mpo no oja me kwante ma me ye se school me nko bibisa na o mama kohoma e ma ye kwotena school ni nti no school nti me wo ya ntoma ba akopa afa akohoma no bia month 10 cedi month 20 cedis nyamutro bo so nyina tangana me pa cha ma ye kwotena so abusuya ni hia ma ye tena so eka ho asem eti ya kan ho asem na ogitum se wa ye mfonso nti de firi ne ko behwe akohoma no wa ye ho bibi. Okay. Ebra wo hia no na wo kɔ ne fie na ne tie wo ne fie na nyinse ne ba ya na se wo da ma menche wo didi wi ano akɔtɔ me ho ne na kɔda. Me pa cha. Ya na ye mpa cha wa. Pa cha na metime ma menche. Wo akɔda wo no nti awo na kiri nyina asa na mugusu amoye. Awo na chi do na beda ba bia me metina me ha adan. Na wo ha adan. Me pa cha. Na wo watime nya sika kɔ ha adan. Me pa cha. Ana na tɔ me bedam. Na wo no ne dan na ne dan wei. No so da ho ba na me nkɔda ho. Adentia. Enumle be ona na ba ho no ntina me wo wie ndem anko ne ho no ne da ade na ati wani so na na me se me wo ye no meto me ba ne din me ye ma adwe se so meto me ba ne din dia me nko ne nchen nko da ntina na wo nko but oba dia na ye okay. Oh magi me pa cha ona na eba ho no nti oba dia na ye okay nti oba ne mu na na ase 7 months mu na cha sa fi we ye mu no obeka kire wo se ontime no ntina biem o hwe ade na aba nti obeka kire wo so ontime no ntina biem eno de ye hia ye no ye bisa o se menye ne hwe na emom timiano ntime ne mentina timiano ntime no ntina biem school na san wanga sa utwai esa so no we utwai me pa cha results na ye sense best for na ye sense. Oh yeah, course by. Patcha me home economics. Home econs. Okay, so now why you day? Okay, mina C4 ne B2. C4 ne B2 subject be ne subject be core subject. Core subject maths mina C4. And na English no so mina C4. Me too. Me person me hu because be ma do ko school na as a resource na nya o ye teacher ni minimum inspiration wo benya obetime do wako what you say because school na wo ko no say certificate na dey ko say the obehwe e ma o ka say e good o wan poje kwatwa photocopy na dey buy obehwe na wan so hwe na e good ma wo okay na onim say nursing na wo ko nti in between na akra no e ho start say the wo tene no wo sha say wo to forms ebi amato forms ma apply adwuma na de nim say admission no na ya na ye sika ne kese but ebi a wo kakra ebi amato forms ma apply ebi amanya du nkwa nursing benya hene nursing afa to me school na aka so wo de me kɔ ne ento aso wo ye bibisa me pacho enam say me wo ya na awo ne mu nhwe enkoye ni ntini sika kakra na me mitimi save ye na ya na makoyi na me de to aduane ma akra na me so me di tobi me da time so as sika na bi na me koyi na me de eti ekoba se me short na me nisika bia wo me nchen a metimi de aye bibisa na sika bia no abetimi de ato forms ana to me na nso wa mo na mane se o sesi ade akra no nya mfie miensa watwa no fo me ma me wo ho wo so obaje ne ntinese na yenya ne den forms na ba ebomodin ane tobi mame ni nyina nso ne na ne ho nkomo me pacho onu mom na ne me bedi ho nkomo sesi ade me nkonkwaje me set ne mra na ho bo aso se opese ode me ko school eti obeka asa nso kire me so me de kwato me ma me ani sesi na me kunaka ana ma me ye se ne wate enti me so me ko bo na mane na me kokwaje set ne ba enti set na chire no ana afo beka kire me se onti miniment na bi ade na see ye magi ka no kura kire me because o ma me bra na say me freto me na asem de dane me ne be bra so pa me pacho bibiansi ye hia na abusuan bisa no si bibiansi ye ne mo no ana enti miniment ono ana enti me no ntina biem e na obra 3000 kan isi kan 30 million e na ase wonye me pacho ade ntina wonye me pacho no me gia school na mpese me de kon enti me mboa me enti me mboa wo school na pesa ode kon 30 million no enti me mboa wo okay ntu mpa 3000 no na kana ka pesa yin pacho me so ma me 150 Ghana cedis million 150 million pacho eno no ye de ade ho na age 150 million me pacho wasa me bre 87.9 Kumasi ano wasa dada o
so do ko school am for anko ti 150 ne de wo gi a e betime do akoduru ba bia wo pese ukoduru no gi a e betime aboa me amabusu anu so aso me so ama metime akome school. Okay, na akra ne hwemu na wo se akra ne hwe no ne ma sesa den. Me pa akra ne hwemu week 50 cedis no de brain. On trial school fees on to school attend and 1 week ni sika na o de ba 50 cedis na asa. Se wakofo oba foforo na. Se ande mintimi so wakofo oba foforo ba bia metie ne de onu oba bia ante wo. Na one ne tran nyina wa hu se ebi a wo twempena wo wachi ana wo ye bibi wo wachi ntine bia. Akwa because all of a sudden obeka chew se wontime no ntine biem. Ba bia me ne tena ya na nkasa de me hu se that ya kan say fie bi ben me na me ko hu so no oba bi wo ho e na ko fa nsem ne ba so implement na bi asem no wo ka bata sa wo ka ta wo muamu aso de na besi esa sabe be ma wanya bodamfo wono afa no wa awo na wo so be bo afei prekope wa ba enti wa asema wo ka me na me kan ka ba jedi magi me na mte ba bia wutie na atia na me kan asem wo ya ka ba jedi e de na si ya be ma no so ntimi no ntena bi me pa so woni girl bi ko date wo be fi a me meti ni na me ko hu ya me kan o kan ni say me hu ya no na me ko girl no ma me fie se me ko hu ne ba no wo me kunu de wo kunu na wo se said ya makọ girl ne ma me ho akọbọ girl ne ma me amane de magu nanim as woni girl ne kon me pa cho de wo ko ne ma mo ne na nko pa cho wa mo girl ne dua me pa cho wa anya hwe anya ntokwa me pa cho okay na be ma na so wa confront no me pa cho da ono ne te sa wa kwakwate wo ne na me kọbọ ma me na mane no ma me ne friend ma me ne ma ne ba ne friend e bo na mane se ma ba ne ho no ma be ka se wone ne ba na etwem na girl no so no ya adwuma bai gande no nya adwuma no so nya adwuma no so wi sesa na pa cho da etu de na wo kran ka wo wadi mu che no me pa cho okay enkoma no ma me ho nam se wadi akira bai de wono so eni mu bi ma me akwaba me pa cho wudi ndi sai me de ya grace wo bai minim sa wote ya nti ngoma na so kata bi so muamu aso a wo na ne baaye asem no nyina wone tomi asem na ti sai woni tomi asem me na mba no nyina ye firi ehua hu nya me ani ma me wada ma bie wanum ma me na ye nte wonka di ehua hu me mu na ye firi na firi ehua hu kontanse na ye ko kabeso anwia so ababisa Akoma FM 87.9 Kumasi di menene wo ho no mo no na ja because me ba de ye pia so obi nkan kiro di me mu anse afa de yi ya ba na me say abana na di pa so be ko school na nyin sen no so teacher no hu me no so be bo am ono so no konta o kire nta na hena say ya say de wo kan na me say wo so be bo am ene ni pa de no ne yire me dem bisa no na wo so wo ne yire na me say sa na teacher ni a ono be kira de wo ne yire o say ye hwe eti mu ho no so teacher ni tu kwa kakara eti wo kwa ba ye no ena woni na teacher fo ba ye ne ono ka ho nan ena mu be fi enti ya ho nso ba bi eti Akoma FM 87.9 Kumasi timi kwa me ko bo mabusuan fo na mkaka kire wo mu se na asi ena teacher na ni e be hia no se anyin san de wo enti ho ne ya kan school nu nso asa no se school ndi me ne na kasa se de me ba yi ka ya ena je de tete ho asa wo de ma ya ntimi nka bi na nyin san so de nipa de ni ho agoro eti utam wadi wuwie no asa wuwie no mu ho de ani obona ko homa no anka karakara eti ba sa yi no de ntoma ba ko ani talia ba ko talia bi asim mu lezi mu de nwentu ba bi lezi right en wade bre no to wade bre no jase de ete ho ni se bi obotu ni din Akoma FM 87.9 Kumasi ya tete ho sa Akoma FM 87.9 Kumasi school no asa de mba ni ka she no ndi ni e de yehwe ene no obona ko ma ne obona ko ma fele duru tambie no na mfifi ba bi kuro ba kuro no so wa wo kira wote fun ase wo kira dia wo banka ho wo ba bi kuro wo hu no na kwara di sika ba se teacher se memfama sika ba sen bi wo ho ma 50 Ghana bi wo so ase ne yakọ ma de nya da nyina no beti bi kuro 30 cedis wo dia ba ti bi wa mi na teacher nipa se de wa dure kura kura ye sanka wa he na yi ase eti ho no kura ma mba no kura na ni ble kura ma ntokwa na jana mse odi enyabotere ne bia na obi nim de enipa ne bia na FM 87.9 ya ko tu dipa nim ne ko hia ene ya keka aye ya kan wie ye no mu ho no ase wo ba na wa ba fie ho bi wo nso wo ba wo ma ho saa ne nyina ide tete ho a afere ya kire hwede na esi ko no a na nkoyi ene wo no a beka kire akola yi se ma yi wo ne ntena bi
ndi mu ho no odi ka ka jense woni ni ntena biem no won kan kire obi a ndi oba ta ntora kwara ne be ka kire me ndi mi so man ko busa no ti ba ya na ma musa no a ewo mu a no sa be ka kire kwara se enya hwe o mi ntena na jesa akoye se de wo daada no a enya hwe o de ene ne ntena so on na wo ba ko nti ye hwe de ye koro fe de ewo mu a no sa de bae sa wo si yesi ya Akoma FM 87.9 Kumasi. Nti wo dia wo si abusuafo ni si wo nya dia asam no ko nipa nti sa nipa asam no ko na ni sa de beko e de ko to animu a o si an on die ni wo kan no wo kan ti won die wo be sumu no asika 30 million ti 30 million so me nam se me wo me ba no menye na me ya se meji 150 no a se de mba ni sika ayi na kola no so dia hwe no ho ni fi so wo sisi akola fi akwo wu ye wa mre ne ntoma eni ho kora me kan me kan ya jiche ne nsin a wo ye no wo bo ka me se sabi wo ye sika nsem ba mu kakara wo bo ka enti wa bo ka de ni ayi bia o sa de betu enipa ni din se nipa ne sabi mpre dia sa kola wonya se esi ya se ya de ya fra ntoma wa kola no so Akoma FM 87.9 Kumasi. nipa ni bibi enti wo ma ne hwe dia na je se de wusi kan de ya sisam ena wusi enti 30 million de me ka se meje a na me boa ena mfra me wofa ti me fra me wofa na me wofa nse wate wo me wofa ne sa ne bai sa mu wo na me maba ma me ho be yale woni ne kwatena se wasi yan won de du obenya no no o ka so be bi be ka ho a no wo boa eti ahwe kwa ya ye de nsa bi o de bi be so so de bi be so so e be sine wan fe bi ama ene ja yan so ye se ye de be da mu e ye se mo de asa mo ne to mai mo de ato amai okay ti 150 no 15,000 na mo je me bisa oba no na me hwe nkomodie no ma am se gina ise no wo ho mum ena am sa wo so na aye ba tan etu na aka se 30 ne de wonye Akoma FM 87.9 eti 150 no e dia 150 ena mo je 150 million no e dia ho na mo je 150 million ba je school no a osisi mba no wo yan so wa mele no hwe se ntoma ba ko pe ye ka kan ya wasi yan wo ye obo ka okay eti anu nti asisie na wasisi uba nti na moje 150 no na akora ne hwe mu nso e kora ne hwe na nkoye kora bi wa kora na awotwe na wo ka se 50 no bi wa kora 40 na oki wo kora ye bebe kora 40 cedis ene wo de bre no wo school mpa wa kora won bi ma no okay school fees ya fi ya ji me fan se ja kora si school die international ji 50 Ghana wa fra na bona manie wa Akoma FM 87.9 Kumasi. Kumasi twanta ade sen eno nso wa metua yasi wo ba kura no afi kura de hu nanim kura bi wo kura ye mira kura de woni mani kura nhia me so me nya no nya no hwe wo ba ha kura na abisa no mini na tam nya no hwe enso wo mu akura yi kura wo ha na awotwe 40 series wo ha na wo mu a e ko se na awotwe ni se 4 days wo de 50 series ni no de aba na ase akure wa ntuni din ona na e wa ntuni din din de odi amani din ene o so ya uni fiara o ni sister ba ko de fie sewa e fie sewa ene odi amano ha me je so wa amane hwe o amatu ni din eno se edin a me wo hospital mu no ka chem na me menyem ni nya ka chem se me wa o de na etu ni sister bi no aye ne papa nti me wo hospital mu no ye se ye fre na ma me se wa nti eno na de be fenti wa amase ye amamre so se ye tu ni din ti edin na o de ma ye na na ye de fe ma me se wa na ni school din so ma me se wa na no de ko school Serwaa kusi eno so ye wan din a kusi ni ye wono ni din mo na mo de ma na se papa na de ma no papa ni din de kusi okay to no ana de Ellen na chiro ba ye ko we no chiro akura ni din ba ye okay ye ne birth set ti abadin to na ka mo pene sen ende mpache ende ntimi ntwa mama da bi na me kan se sa abre no na ka abadin to no na ka mo pene sen na wanye ne sa na me hu se oba de owo a nes bia wonya se bia na otwe ana se bosomi aba ma ba fie be ya ama se obetu ni din bia so de ma na se fie ba when de ono otwe din ni gu pipa so ye ko we yin no otwe gu pipa so de ba ye se ni din okay and ye ne birth set eti no ho na wo si gina ye se so onto akra de din di anya de se wo be kwa akoda ne nche no ade no ntina wo fa wachi kofa again na enani mpo de no ono oba ho no ono oba me ho nti ye kwotena ase no empanimfo ye se omma me kwan ma me emra ba bia woda no wonti krom ho no woti ba bia no wo kira de nti no ofri no be o kira de me nim ho just waka no ofun ase okay eti ho na no ofri ba bia na first na wotie no fa so na first wotie na wotie anwa so okay en wo ye se wati enti watena na da kome ko na mekoto so oba hye dem ho ana chese na wo si ugina ye se
mene wa wo amamre kwa so bi ankaja e bi amena fufu ma hu obi etwa lays ene wa shada mabodura wa ye kama bi a wa so ne poni bi wa twina ne mu hyepe ya bodwa wa beto akora ne di wa anya ne sa etinya de esa me so me kwa akoda ena sa be no de kofa wo ba sat me wo ya na no me tu mi no no ba wonte amama adwan ankoso se obetimi aye bibisa ye to hwe na space anu de ba no ba ho da bia na sa na otwe bia no aba bia week no aba ho ba ko ti o jage ba ko no ho anu aba ba sha wonso wo kakra na wo ba na course ni ade bi ma won suspect ni se ti ya se ti twafam me pa cho ba no onye ko oba no onye ko enti wa adwan ankoso kura okay na chese odi ko hu ye se oni oba ho ti ko hu ye na mu na obeka cha o se won timi no ntena bi me ko hu ye na mu no ye na as no wankasa me ho one me ya ka America kra ansa na echi o sa ni mi bebo nto oni mi bo mu na anche no ka kire me so ntimi ne mentena bi okay Ebusia haya Akoma 87.9 FM Akoma mu Nsem dwumadie ena yede esomo yene echa Margaret ene ne no etwe nkomo anwea so ena wofiri ebaye na wade Thomas Kusi wo so acha de wa hemfa Banka senior high ocha subject bai maths ocha maths ene no aben maths teacher ti no ocha maths bi nkakra ana ande amuchia ye nkonko a na nya maths sem kra Magi na nya masesem kra it say school no nya abasa ko school no wonya abasa ko say how many years ni 10 years there be make say a free time 10 years ni 2013 10 years ni but wonya abasa ko school na all this while na wo ye na wote wo no wankasa na hombo be na wo so ma me meba ho wo de egu akwa mu say nya hwe penifo so nneoma hwegu na hunu ne hyehye mame ya me hyehye na me hwe se metumi apia me ho ana still 10 years ni na wote wo se Thomas mefa nko school me pa cha na me say sata na me wo ya na me che international ba me wo ya na asetrem ya di ntema me jaye ntema me sha ase me ton ade ade na me ton to go made na me fa no kuma ase na makoto anti anu ho na me de boaboa me ho nti wono obeka we no na me ka chense se ade me gu ahoboa so a me boa me ho akọ school nti ne na boa me na me nto aso eti me kan lo ka chere me se magi na se ne nde 1 billion sa na me so da bi wo de dani dru ho no mo a me boa me ho dada nti de onso edru a me ka se fa boa me no na onso de aboa me na me ko obeka se onti me ne mentena bi okay na ka wo ho boa no na ka wo boa ho e de asisen so ka sa wo boa ho ka wo so boa ho a esi a na ka no so de moa ne bi abeka ho wo ho boa no ye sisen me pa cho susu na meto ana dru sai matule se am wo be se 30 eda ana ka no so de 30 e beka ho me pa cho na 30 na ka 30 ka ho a school nurse nge ntimi fa nwurem mpa 20 ntimi fa nwurem ho ti gisa 150 na ene betimi e de awurem ana se oba no so na wotwe 50 cedis na nka onya ya nka be boa na watimi ahra akora ne ye pa cha akran de menini mi enu nyina to de ka na ochi ko be 70 no ochi ani school fees na nka me pe nka woni problem okay ya hwase e benya Thomas Kusi na ene no atwen komo ne ebisa no nsam a obai ne maame abroso agu no so na no ye ensan ni what scientific clinic and diagnostic services ase brana eba na wo ho asam nko ade a eho na wo no betimi aboa wo Tommy good afternoon bibi aboko de yo sa woni Margaret acha ni no mami woni mo so ya wodi an ni Nsem ni no ba okay magi de waba Akoma 87.9 ani Onia TV so se wadada no watafre na adwene ho se obeboa no ama na ko nese woni ni wuwie ye no ebo a wo se ni nyina nya de se wudi so akora de hwe so wajai e de abo no so enkyeremu ni san yo mira si mimi se le sika se mutu ya nanka yo mena nka min sha se na se nanka o ni de bebre wo ho be me na kyeremu fra hyase ne ente wase Matia si ni no le ko tra dia o ko je fa na nwa so to no so ba kru mo ne ma me de no kru mo dada ti ni ho na me ni ka sa e ti me ni tana ya na bo si ble ni se de wadi ka mo kan ni me ni tana e ko ni ka kana ni so ba e no mu nyina
bia da me ame so e na be dan se me hwe bi na ko si se o ye ka amena me fa ma di na ene bi ko so ayo ma sabi na ekita adwene nti amame ye se ntimi to aso bi Baby kana o man kana hello na meti o pa to aso mame yeah baby kana le nse ni bose le gbo ko le tin training okay ana ti ta ni tale le ni ta school sem dia ni a meta di nti school sem dia o ni de nya to a nti a o ka school sem no o ba me no ti me no yi no o na baba yi a mu pare na ba no obe mfa ni number ni na ba na ben fun na mo fe ni ta so making ni na ba ni ba e no ana se eni akoro ya wo na se se no o sere se nka ba ho ba be so anka me pe adwuma bi na ni nsia ana se me kwa de wa ko school ni mpo kwa de nka distance education ko anka da bo ano na ko wi anka ja ba na ko su ana se me so aka sa de ni na no be kasa wani na ni kasa ya kire no mo de nka problem se aso de o school ni o nya obeko if you certificate for no go say na mo ko man ko ni certificate to school e bae enti ma o mu ju mama mi o mo se distance bi be ni na juma sem nya ga di ntino o ko ro dia na e beboa enti mo mu ju mama mi e ra mo ntuna le ni mo se ni ko so ni sisi ya eni mo ni de mi minister but e ko no o mu ju bi ayi ni de mi se ni na mo de fi e de nti ha na ka kan tin tin enti tam ga fi ba ku bi tu ni na me de prepare me hona antel bisaro to tinya boano but afiri ma nka de ngesi mo bi besi me so na me ya boano no enye me ko so wade ni se ya ware a da to kwa se mi sebi eno ko ne ba bi tikra na o be boano ya ga ni ma ayi ti samu akra no na video na me ni kini ni wo no sabi ne brefo man ka se ni na di koko a me koko mo adwuma the post ku da me ko fi ni Saturday to da Sunday na me ko fi not a single day in our knowledge of how to say that tempo ni crack your chin pan ko no fi we da pa ko sisa ni bibia me da pa ko no bibia eni man chen ke be mata de aye fi na ni hinka ti ko fi oni fi e bi en fi da e na bra bi na de ti ono be si ti ran ka da so kwa da no e bi en fi da so ni so esi le na mo ko san da bi we e na ori a o so tan ho a e bi ti na bo awo we bi en no mo a e fe ba mi omisano se efi eda me fa no be fi na me ken kankan na me sha fe almost single month so be a January 2020 and now February 2017 me san so sikem oh be bia se sam ya me ka se ni na bi bia na bi da bi e be bia ni me ko no e mo ame e je se ti chen chen bia tan be me tan na so e ba ni chen le e se ni pen fo tan se na e be kon fo so be ho ba no e dam chen de so do na bi ka ba ma ne na bi an pen fo ni je be ko ene ko tan tan fo ni ene ka se ni o ka se ma se ni se na den tan chen ni Akoma FM 87.9 Sen na bi chen na tan chen ni ni ba yo da ka che am so bia ni ba na be bua ni no da pa ye ni ko ni yo fu ni yo me ko fu na se ni ni tan ni ni bi ni ya 1 cd ko ti ni da en shi ko e sa e ma be me gare ko ni se bi ni ya da e be si na ni no ka se en je dia ho en sa ka no ni be ko na school SS 2013 ni no 2017 ni 3 years ni me fa na nya kura aka si ganda age e na ni wetu e dia gano me na matwa o ko kan se ti kere no na enye de ni ma bo se enye ma ba ma bra be mu no nta ta be mu o ti din pa te wo ni yo ho ni dia cheme de so fa ma competitive 30 million o se nya da be so skeni ya ko sun prim o sun so e na ofo na number e na na so be kan ya so na no be je no jina e na na se afeni no se won so ni si nya won so on ni dia e le yin ti so ni dia san kan baby e le ti so bi so se zan de me ti ho he ti mo fi mi a e je ti abobo ano no okay yan fa na ma ko na nsem ni bo ano ma magena wa ha wonya no wo se wo share no for one sha ne bosse wo be hwe no amana to school so never bi o ko ya si dia won ka se mi share ne bo e se mi bi ko school ana mi bi se juma kra na never e bi se bo nda e bi se ka school ni e kwa o ko di ni set the man ko di ni set no ni se ni school ni o do nkin na no set school ni e ko o be bi kwa te ni pen kwa da o ba e kan ri mu a on ka sa se mi bi en chebi mage ya no ai
Oba me pacho oni mi share no. Wan bisa me say school be na manager. Wan ka say me community nurse manager ho. Kabi man ti do ka no. Mesum oni mi share foforo no. Wan bisa me say manager community nurse ho. Community nurse na mo pani o fo. Akoma 87.9. Meba to me gina so ansa. Ma me question me bisa no say o she wo boss say esono so obi bisa wade say oh ade da ho wani je ho. O she me boss o be mama to am. Kai na ba bia mu gina ya wo she wo sa bo no wa kai no no kai. Kai no mage kai no. Oba me pacho oni mi share no wan bisa me say manage me school mato aso. Mage me say da be wo so nya wo tere ma me say esono say ya busa wo say ade yesu wani je ho ana so say me say wo boss say school so bi na me ka say an na o ka kire me say community nurse manage ho na mo hemfa him na mo ne ya woni na woni dem etikai no oba Akoma FM 87.9. first day me ba dem mo bi say me say me school mato aso bi ma na Bagi so be kan na me so asenta school to aso. One million for mother. They would be catching here over 2 years. And then we start a community nurse. Manana, or yeah, or try a year or private school. Bana, not a channel meeting yet. Bana, no fact, or no money effect. Hospitals and connection. How many effect we set and live here. I don't know if you found once and the one and here nothing. And no one can media. That's all trust school should be. Oba sana wo se wona man ka school ho asema enka ye da na adoko to me na nanim say wo se me nkwaje me set emla me se school me nto aso bi mame man fon ko na nanim o na bo na me be tia no e na no me say ya so wa wi die o se mi anka me page no bi no nsia e na mo ni ko su say wo so wi ss no kwa den tam set me kwa na se be tia ko school na mo bi na no na nka me ni school chain regulation e no o pa mo pe wo na nanim sanse e wo na nanim me ka kira me ana se me na be wo na na amanye wo na na su adwuma e na me ni su school no o school kwa na me ka se me de ko no e kire no wo di na e ba se afeja so de ko wo ti se ni se na wo na wa di center school na e ti na me ka wo na school na wo mitim na mo me one me wo we asetan na na metia na ma school na adwe me share da ya se school na o ka se kwajo set na ba wo kwaje ba na to me ode ba na ya wo betime dia to school so na ye okay mama say biam say to me say wa kwadworo ye o ka ne sa na opeso o kire me ba nya mo kire wo mbo ne hwe wo nsene nuama wo ntwa ne dua wo ntwa na homa teacher ni wo pomba enu asa kwa wura mu akwa ye kokko ho adwuma ni nyina wa amoa no etesan madame pacho me shia ne foforo no na onje na ade kire no kwa na wo kire na onje kokko bia etime wo wie ye no me kwa na minnim da se waje kokko de na me wo fie na woman bi ba me ho no be ka kire me se na magi adai na ne be ma tie na wafa apafo koya adwuma na obi na enu aduane akoma o na me se me ana wo se wa shia girl bi na wo de aduane wono na kwa asole ba ko nto obi sanse na wo kwa in wo se Mr. Oba fa apafo nti me de aduane koma wo ana wo se na na iri ye den eti maame no so be ka kire me to be ka kire me kwa maame nya abufuo maame wono kwa ka kire me maame se me mafa abufuo maame mo ko hoko bisa no ana me maame ono de to me maame na maame bisa na me se na nipa abaka kire me se o hia o ba bia wo de aduane kwa afu bisa se himfa afu ko se ni so ba na afa apafo de aduane kwa akoma wo me so mo mama ne mpo da so waji kokko eti me maame mo ko no ho no maame mo ka kire ne se wo pa na chawara esi a obefa me foforo no onye asase bia nti se waje kokko di a efi na di kwesi wo ba ha na se wo kwa afom o mo mama ne na se bibia me nso metimi akoya abo na metimi aka ma wo ka ase wate enso efi ho no mo no wa anka bi da aduane sam nso no wo na mete o mo makohoma da ma me no aduane ma na ma ekopie mpanimfu ani ma me ka chom se me poma che be ma me no wote me no wa wo enso nka nche me se me no aduane mpoma woda empome ya me misika ti me ya aduane bro se bi ada ko bi be ka se bi amagi ene ya aduane fa bre me enso nka bi da bi awutimi edis scam obi na nipa ne ya aduane ba me so ti kro no so ye kwatena ase no se ska akohoma na ade ma me ni sha
enu nti na wonfa wonso aduane sem wonso anu as aduane e meto me so e no me yesese na 10 cedi na ade bedi di abonti asa 10 cedi ni fa ka me de no na me fanya aduane ni bimlo enso ebesi ne ni nyina wa anye bimpoda ame ade na nso ne ba tie na wakwaji koko wo mo ba na mane ese bi oba ye da chinti makwaji koko ade na nso anka nkyere no 87.9 kuma mami mami me pa cha me pan ti de dia odi ye sisiano me mfa ne nga pa fo na ndo mo ko efemu Saturday bi ana me ko hu a wo fo bi na nkra ni so ma de no so no ni ko jami enti nkra ni bi ana ye aduane ana o ma de ba ya o mo me ma ne no mpo adwuma no o mbe bi ye eno ana de situation share ki me me mfa ni class school fo nkra ni nti no ma ye aduane e dia ko wo fo eno ko dan che me mo ka se me nka se onye aduane ma me mfa no mo ne charge me time it's not some Tommy na musu be say ade na won so woni oba te a wo hia oba ne mu a no akwaje asase eye koko na wo mo oba na mane ena koko a ye na me kwayo ya press obi dia no aye ena odi spanner me odi ma no percent some years ena me ye mo adwuma eti tada ni ma me ta se o se ni ma me ta se bo mo adwuma no bi gan se enfie Dabi to me wo so me question wo nya no say ye koyemie nie say wo die si a press say ye dian eye japade a na wasom enti na wo so wo adwen papa bi wo bai ho say woni ne wo ba mo wo da chi bi together adenti na wo so wa mo na mane 87.9 kumasi oh ano de na mi hu bi se na de bi suma ma ya de na me ko fo mu de e fo ko nya de e wori kita na se ntene de ya unu se mi ni kura na me ye ma mo ma ya nim se da chi bi be ba wo de ade we be bo ne charge se because nkomo ne nyina cha se oba na onye boafo wo mo wadwuma mo wo kokko ne tie enkuru watwa ye beburu ye be ye oba ne mo awo eti se wo ye bibi na so oba wo ne tie a wo ne wo ba se wadwe papa wo tiri mu na wantimi anka ntre no a e be na oba no so watimi abo wa wie wo de bo ne charge oh so bi se nya charge obeti na to atwe ba se be ma e ya de se be o mane so amu amane na nta dia mi ku de ni nti ka te be de nti o boy na te ma amu amane se wo so wonya dia e nya charge dia obeti na do ko se nya charge Debi wonu wasem na me di bi se wasem o me na me bi se wasem because I wasem a wo de kan say ni nyina ka ho bi oba ne se wo wie wo anto de din eto na adwe se o meda won chen e kire ya mpanimfo kan ya wo ya na adwe se wo ba no e no hu so akofo oba afoforo but wo so ba ye hu kire mu se oba no onye boafo ento wo hwa na ontimi muwa wo eti na wo so ya wa adwe se wo ne ntena biem but se wo so kire mu ne kire se ade amakoye no enye kokwa mu ade eto oba na hu ye na wo so oboa me na kire se kwa bi so ne oba na ani ne ye Akoma FM ni pa ni se ense bebreni enti ade obi be boa wo dia se bi se bi enka se boa me se o se me pese ho ba ko na modina o se ko man ko ye se bi ende be matia ni me chenso bi so ka se ye ma sie no so e madam me pa cho se ne atense na ye twem plan for the chrome ho na me koto no first e wala na wotie ba me wo wie ya no ofri kro no mkotena kro foforo na usi ni ma me pa cho bi okro ba kro no na mi me se foforo na na wati kro na ma na ade tana ho nsi ni ma foforo na akwa me kwada ho ahomachi no masole abefi na 87.9 ye mo obi anhu ye na mo yesie me pa cho na mo yesie tina na ho nsi ni ma no na saka wo ba na asesa ni ma no ba na abesi anko bi enwa na ba so ma me be hu no na wo be ma wo so wo se obeso oboa wo a wo he school na wo so kwada no asole na officer sabi wa he mu na obi ma no nko ano be hwe wo e de he school na asese eje na be ma no so wo sa wo so nya boafo nti no kwaje ja pa wa kan kire me wo wie ya no kra me wo wie na o free chrome ho no na obeji koko no a me ma me mo ko ho de kotu na so no oba na tie eti se wo ba chrome ma mo oba ni hu afesu se wo kwa afu hu a wo be hu no na emeka ho asem o beginning no na akofio se na hu no da bia ana se na hu yesi na me ko bia week bia akwa na akwa me boa se na akwa ho ana akwa na ma wutiri mu da se ne nuoma efi bi kura de kwan se wo ka me ma no mo yes smart o omo yes smart nuoma bi wo ho no ma wonani be hwe wa da kopɛ na wo de anya wo edi se na wo so ani abre se wo hia be ma wo so be boa mo anya da atia wo so ko de na wo so de boa no ana hemu na akwa no wa biem no no wada no ano no wo so de wo de kwa aware ase no no
sani eno ntina no so hu se wo mpebere enti wakwaji ne kokoo hu hia se obeka wa kire me wo wie no na ansa no me wo wie no wakwaji kokoo no ana meka se e sha se firi ba bi ne ko wie ba bi bigini ni oma kura no wa mpese wo be hu de o ye da ana wo so ba ma ne se na nka mudi nkomo e bi da cho nyabotre asam na medie no menyina obi afa wo but no kura na wase etimeka no kura kire wo hia bema ne se wo beboa wo amo apa wo da tia wo so bisa ho se me so bema de na me so me de kwa akọboa no ne ni o makeke kura wo ntimi si na kokoro no ka kire wa nka betime de kire akotwa nkuruwa madame pacho koko na ha me ntimi de koto empanimfo ani na kire no me nya hwema no Akoma FM. No mama nya me de koto empanimfo nsa be ma me koko mama me say ya japade enti wo akoto ani mu na da to abaka sem ne na abre me de koto ani mu no ma me nsie ne aduane no ma me no ama na me de koto empanimfo ani na da kokko ye hu nsa de no ma ye fi ena de masesa ena wasefa guo pacho no anti krom ho enti obebu obeba kwa me hu no obeba krom mu se bi nso ase na na obeba me say magi wo ye smart am ye hurry up me ba bia wo gina na magina ho pai wo ye smart am me ye hurry up abrabo no ba bia wa fa bia ma fo ho ye mfiti pra kopa ne betena watima se e ma ni bi wo ha no ma mo pese mo hu se be ma no we no owo asa no wo hu se wo du hu kohuram foforo na na wo tra de no nioma ye petty as enioma sie wa ha ho da ne de mo pra ne de mo da exactly edem kura no ba wo kwada dem ma de eche wan twe praye kura mpra ne dem da be sheet keke a wo kwada so ma ne fawo a ne hu su ogu so kura no wan sida afa do hu so akwaji kokoo dia wo de akoto ani mu se be ma no ma onya hweba no ade ntina ahyase no nya botra mage nya botra kokoo no nya botra na menkasa oba wa wie sesa wonima honidie wo kwada be ma dem ma de tia wonim se yepra de wo to fie wo fie no akohan na wo mpra dem ho agaye wo fie gaye da magi ya no wo fie gaye da kasa ni enta wonka pa choda eta se sa 150 na wo giye no wo do ko so atimba ana wo do ye adwuma ba ya wo gi 150 million okay nana kuya adinsu apetime so ma me to da mo ma ne ba me yanka no kra nkyere o mo sa nyoma wa nyina wonim ende mpacha wada ya mpana no mo twintini ndo de mkase minimum bata ba ye sa una wugina ntamo sa 150 no 87.9 Kumasi ma me kasagu ade ne ma me wote ne da mo nko ana na mso mo ba bi a mso meti yanko ntim ba ne ba ho no na je no aduane no didi wi a na ja wakwada ntini no de ho de na je se mihun de na esi ekoro but won say ba ye wona wugina mu say wode tete ne ba wona ye ba time to ma na nye me boa 150 ne free one ho ba na ka so waje 150 na wona ka sa waje 150 de ne gina me so ne gina wo so me ba de na obo ye ne kwa de ne me kwa me tia me ba ne se won kasa ana ke so ba no kwa na de tankwa da hai pa cho ni pa de se be usure ni pa ni man koyi ti me ka kira me ba ne se won kasa me de me 150 na me gina wo abudafo na etena se Akoma FM 87.9 Kumasi na semeti makan akara koko na asem kora wo kan me de kwa koko mpodi ajapade de 7 predi asan ani wo bai woni ni nya afulo ani nya hwi na wo kwaje nhwaso an kora me kora aduane no mu na ya wo kan no me hweda ko ben pre nan me ni me ben so adamfo ye koi aka ka kire ni sa me sire no adadidi amu de jese no afiri saa efun ase won ene na eba eti adidi amu de me sire no ada wo ma na didi amu hia anye dai enko wo mba no teacher ni no aka kire me se adidi ade hu hia no wande obakora no a ya no ne na damfa chichafo no na ye da edidi no wande aduane de hu hia sa chicha ni so obaka no kora Akoma FM 87.9 Kumasi enna kokko na adwuma nso kora start ye no ye kwashi aye no papa ba ku bi wo ho no kora ye se wa asi di adwuma wa ye nya asam keto nti kora me ka kira me kora ba fie me he da ka kira teacher adwuma na akwaje se ohwe na se ebi a wokoti ana se ibi buru so a me akora ga ye dai ka kira me be kuma ko jaw na se wa na ma me nanka we nya wasemu eye wo bai na wasem kan wi anso anka ye de yanka me ne mba ka no ba na be kasa okay ene be koro ni nyina afiri obi kora obete kora wo hu do kora wo ba ho na wo kofu mu a wo hu me ntimi mfa asambane nto ma ase ne so da me ni asam bia kora da so wo bi kora wo ba wo hu me kora na tura bia mtimi ko hu abon na ayi ne do so nti e bi se mo a na Thomas se me misa o se bo so me ben
ana wa obetumi akase bosomi we de so ye no wa amfa sika amere wo ba ne da o se bosomi ba akodi me pa cho ni atens wa de ba ne sika no wo fo ne swa woni ne ka ho asem me de to mpanimfo ni ma ye kwotena ase ana mo ka se wo ma akora ne san ene ye ntwa sika bia satan ne yengu a warenti ye ntwa sika bia anya ware o de wo ka anya ware ne ye da so te na mo da so te okay Tommy osiska na de bra akora no esha because akora mfie nsia na watch 50 Ghana de wo fom wo so ye krachi ni de wunim eno ye nka ho asem nwi ansa ne aba esum na asem ne so mate tikiri de enye fix bia na uchi bia fiti etoda ne bia emuye etoda ne mu ya etimbo ebi nso kwa fiti ko bia Monday me ba bia ni bia di 30 bia na Friday bia di 50 nti enye fix bia na uchi bia 50 a ri ba boso we 200 na enye fix okay na oba na se no okase time bi sun ya oba beto se woni oba bi e wo ho eno na okoka ho asem a obufu ya edidi mu a wo ka se woni na jai wonya sure se oba na oba ntamo no so ka ho bi na fe de ade ahyase no ya e hadwen kura fe de wani bere so oba ba na akofa no wo magi echi no mami ono no woni etre na to mehi se butaya de ba ni e aware ni ye butaya se bi ewe aware de e ni gwa se na no wo pemi ni de bi kan san kire no eni de no so titi baby obi ka sem plate na o jasen bi kan de me ka che no o ti asen o betams kwanse wo sem pa ko bwan ko beta no sa ni pa ko e ze ko di che mi ka sa bi sa me ho asem no o ba de mu ana de be ka se ni se ni ba me da ho ana ko se de ni tin ko da ho ko dia no ka se ni o na mra ho o be ti ka se ni fi 2 months 3 months ko obi ma ho inda an ko nda bi ade tan me juma an ko nda bi bi ana ko ma na de betin ni ko ran ni ha de ko gong ti bi na ko ra de mo ana me so inside light no o hwe ha o kan so mai ana me so so bi ba de anya twen ni pa ko meto ana ti kiri ko na me so mane ko on twen ni pa ko meto no ai ade ti a ko so ni ku le bo dia de so ni ku eno ana mde ko tun ma no nse na no de kan sa tun ko ta kete ni mususu se bi abo no kan wa se no ana ko kan na no so mo me bi sha fa ma le se mususu bi pa wo bi ko so le ho o bo na ta kan we se bi enya wa ne ko esi ko nya ji atu ni na we ya wa ma ti bi a wo de ma so obi si be ba ho bi be da ni nchen e ba on so mo hu ri a ko si an so o be ba na ka se twen transaction so ntini nchen ke dikiriki eno sen sem je eno de to ko da eno na ni jina bi tisa ana mo ami ti ya na mo ami se enye mo na odo bo mo wa de ni bia o so ba yo ma be ma ni bia ni ho no a ni ti he se se me se no ho ana ni bia ko na ba ni biske ma ni bia ko na ba a be ni mo bu ni je ni ya si no be twa ni so ni jina ni ti ja na mo yi no okay I see the wo kan ye different ada bi oba ho abeto oba e wo wo dem eno so ho asam ti say oba to ni de mo no eje oba e ye na me yire enye de me tuna de obo sen de ku sonko oba e na oba fitan sen so ma anam ka se ma mi le be ko mu ha na mi ni be bia da me fa ne se ma mi ni ya ne man ti ba e ko ha mbe na ka se fi ni da dia me fa ne ti fi ho de e ho na bi ko mo ti ko ti da ni ta to time o san ye se ma mi ni ma na ni ma le bra ma o di ma mi o ma mi ti pe eba se mi se ndi akita ni ti kan fi deso e ma mi ko hu gatwa e fa ma won so o ko hu gatwa ko ti e ko ma mi so ko pa na che na senka ni ma mi kwa ni ban ye ne ntra akon ko no so nka mi ne bi kan ka moka ni ma mi che ze ni ma mi e to hu na dia de to ma mi ti ni ni shu o ko ga ni ma mi wona ko to ne ho de ni ma mi ko to ne ho e ma mi kwa gatwa e ma mi kan che bo ni si gatwa ko so na ya o gela na se na o yo baba mama madam for mama no ya te say no afọ me bo o fo o mu no ma ni no o ba na ne da kete anaju 10 o'clock no na mo dum light am wo dem ana ba ona de na me ho me das mama men ra dem won say wa ne ra dem ho me wa mama men ra ho bi mi duo na ka wo mama men ra ho no won say wa ne ra dem ho no say wa nso so ra ho na ge ne da ho no
oh let's go before me let's go before me na me tell and so one can say before me no you know what I say obi e tasem also the baho I say can be solution be no ko be sin again to ka yin ya aso de udi me tia awu de ya why don't you say why ba ho nya na udi me tia on ne ba why ni mo sem and I'm saying one talk about ya don't be no production bi it's not that me ga dan ni okay na eno mo na so okoto oba no na je so oba no de wo ka che so oba na nya wo hwe no oba ni ma me okoto won oba na mu ana so oba na nya wo hwe no na nya wo hwe ne sa ba no okay na oba isi ono de na ma na ebom no nye se na wo de sa nyoma we nyina bo ne charge se wo mo wadwuma ne ade a wono de onim se wo wo ye no wa meto ne din eti no ye na adwen se ne sa wo meto ne din dia o ma ho ade na wo so krachi ni wuni mama mre eni mama ne na oba wo wankwankoto akura ne din ya si ona onim enema sebi me fem ona wa ya we eti anga ga me nkyerese ni nyina ade ma se de abedro ye nyina pese ehunu no yoma kro nti ade na si ya watini anto oba ne din am ga se awo ka we baby awo ka Tuesday le preswa me transfer ko different hospital transfer ko di Friday the blue the quiet municipal hospital operation dem enema be breka eti ko di jilo wa na sukasem no na enough money ye ba fie actually operation ko asa be bie and the side ko the quiet bi ye ko the hospital I want to find here change to da ma so be bo me to da so ye kwa akwenda me nsa so na me na de ko the quiet ye ba ye de ba be bi wo no chip compound o ile ti be ko mi e hi sikani ade ntino na me ni be fam na ma be fam na so bi sa hospital ni kia no eti edi dem le sta di ade ti se de ta ko di ndi anka se sami na hunchire ni na kwa so ni akakanya ti na so be ti di dem de ma no but officially se bi ase ni se ndi e na anko so sa na woni oba na tena se ka so oba de abewa woni mticha ni kwa mi ahema ka tua na esen eti ane mesra wa we de afafa me na yenye ne kakra wo de ne tena se sa ana se wa na so ugina se wa bokanti no ye di nton de yemfa nton chan o ni je meni na ndi sa enkomo no ba na mi su ji tu se ono an tu eno mo ko so tu no e bi sa na ono so be tema se okay sesi a obai ni ne maame se wo hye bosse wo de omko school ana se wo mo de no mo nim se asata ne akra ne tie de su ko wiewiem ama ne sa eti wo mo je 15,000 Ghana cedis 150 million kan sika no so msan Nsem ba sem dini ko school ya ware ina kan shi be ware but ni ma mi sen ka wo be tan do an be bo me da ware be ko soro no e bi ni reba bi bi en kase o be tina bo mo kun bi aso yo tan je ene ba se ma sen ba sem dini be ko an ma fa na nko e je ni bi sika yi se aja ma no ya de obai bibia to nchen a obai nanka wo pen pa se unya na ware anka pe yes asen die wo bibia kire sa asesi idea nti sa biem bra okay wase so na okasa ma me kasa wo ba me pa che wo kwaji ayire ma me kura ma nka nkira wo se nyame ya adum na se kokko na wa ye ni nyame ya adum na kokko mu kura se bibi hia wa ka kira me na me na menim kwa ya me de be fa so a me ne mba ne beba ma nka nkira adwuma ka se adwuma bia ha wa ka kira me wa se ri ani mo kan ba ti se bi se ja so de ni tin ko 87.9 so ma se ni de bi ele ni tin ko fo sa le bo ma ne de ni ka me push ka dia fa da bi ni me kura na bi wo ha me hu abontere na ma ka kira se ma me se wa papa ba ha bi wo kura be ba kura bi wo ba be di be 3 days nsu kura bi kura ni ye hu bi kura bi kunu na timi be hu wo e be ka ni fie se bi ama me se wa papa ba ha ni nyina ne se me bo a o ba wo de ka ni am ti ha no mu ba ta min kin kan yo me se mitimi ba ebe hu abontere ma ka se bi aye ma me se wa papa ba bi ko akra wo ba ho be di be se 3 days enso ni ye hu ye fie ho na me de na kami asana be yi wase asema no ma me misa se de obai ne woti a no de onim se mo bobra ko monim na bibi nkoyi a wotimi frampanimfo de to wo monim se wo nya aduane ma no ma wo nya aduane ne ade adenti na wo so na oba ne ye sa nioma we nyina na eha wo se na ewo utrim se wo pese oni oba ne bobra sa de oni maami ntam tie ada na wo so antimi antia maame ne na so se bia oba no oba wo mpra wo nsimi nioma ne ade ne na sa se mo nyina wo di tudwa
say ayi program na baako mo bia wo bibia mu no mo bi na ko ye fa wo baako bi kura dia me ga ka wo bi no kura na mama nyabotre talking about you one entie no me say dia na wonya hwe ne kura no ana na wosanka utimi ka ho bibi se na wo so wo trimu se oba na upa na ware kwan so a sanka sa time ni nyina ka obetimi dia to wase ani ma na se ferifo bi ani se wo bai dia minya no akampasa me ne bobra na so kwan abc de wo mo amhwi mu na ka mo kana anye yi a nsa na watimi atu sa na mo na de ntina wanya ne sa na me na me ka se eno ho na me senka dia me bubo bo sin se na wo mi ba ko pe na dia ka ka wonya me fa ni se at least o blobi to bi bi a na ho bi tin mo ana se se me me guso na kra bibia ni o ha me ko djuma ba me se nya dade ni ko se so le ko se no ma ja o se wo kire akwadwiro su kire we nyina na nyinse ne mai adena sa bre ni nyina no wo ne na nka se oba de ne o mai kwai die mitime no nto aso wo twem a wo ne akwara ba mu ansa na beka chense wo mboa wo ntino wo de ni si baabi enye ni sawo me ti ho e ntratwe na ne yatwi enje no de opa eno obeja kwa kuja wajuma opa onkuja wajuma na akwara ba mu a enye ni asi be fi abefa ne de me ye diska kakra be fi no wo se me be ma ne se be ba me no tamre fi no tamwan za akwara no enu ga sam ni sam za be ka ka sam ni kire na me na ka open wo da so pen no ko ba ta se ya be me se wo open no Opa Thomas. Me say Opa Thomas. Wasi abusu. Wo ma me asam na waka no ntia hu. Me say ba ma no wo pe no. Dab ni ntia wo mpe ni biem. Magi, ba ma no mpe ni biem. Aha de ya ka nipa bom o. Aha ya ka nipa bom. Sa wo fi usa wani gine ho. Na sa wa hu fom so obetumi aka. Na hwekwan ya be fa so a. Mimi Umpeni biem. Umpeni biem. Ada na umpeni biem. Pachos na busuafo se mo ornament na bi. Na nya na bu ye fa na busuafo nto nchen. Wa anka so akoma mu no be men ka upeni biem. Pachoda. Magi ka no kro. Pachoda. Umpeni biem. Umpe Thomas biem. Mabusa umpeni do sen. Imprensa. Umpeni biem. Pachoda. Okay. Na che se enwa no no. Yo. Tomi wadama ye be hia wa ha se pa na mse Nsem na ebebrebe wo so wo point pa na nso wo se wo ba ne ntino yetimi tena se na ye de yetu ye da be ne hwe anim Akoma na we go nka be check out ai wa si fo ma start we si ss from mi later kama se de bia pra mo chudi e se ko ko pro mi bi na ma fa na ma ti te da woni sre na won he na ma ba ka de mi samanye ai 30 million na da so da ho ana ka so nyeri nti so abomu aba o ndie na ho okay e da ho de kwaso ma ne na ho na ye be hu kwa e na ho adentia se ye ka so metri nya enye dia problem kakanga krabe ba akwa ni be di nya dia de nti se dia na ho se sia no ka sai die 87.9 okay to me ya how bebre ya ni producer betna se na ya hweda be boa because I was say yetimi tena se na asem we ka edi from ame wo ba me pa che wo se ya kwatena se na ya ka se ma be ka se 150 na me gira no nya na wo ka ya busa sa kora na yo de wo si wo de wanya o hwe na de wo gina se awade ja na abeja no aduane nso na me busa wo se adenti na wo ma kwala ne no aduane ma wo se de no problem na bibie ni hu ne ntem se bia se na aduane adidie de ehu hia wo sa ma me nyina me ba ho be pre nan me ni nya ko so je de sa ho me ka ke na ke ni ni ke dia ni ko bo afisa kwala na ko ambisa nse na teacher ba wo de wo ya ne kura tana mu ho kura me ma ne no dia ne mprensa eti a chama me de wo kele na oba nka opa na so pa hu ya ko mi shura da so ba dia de oba dia so to me tie dia waseka no na nka apa na so de kana sampa ya mi timi kura so aba dia brand ma ne ko ba bi one ne ma tie na fu ase ho e ma me ba ho be ka kira sa dia ne na ama mba ne no na me nti ase na na ama ne nya hwe ma o si woni de nya hwe na ba se awunya ya ka wo ba ngo ni oba ti anka woni je hu oba ne ba man tam na mintimi ka sanka wade ani me ka mintimi ka sa wade ani mu okay so to mo se do asetena mu a no wasi ne netie no na nya no ma sie no kwa me ba na ho ka kra no aye ni kwa do ko fie kra na no onye no mi ame ko to se ni shirt gu nsuo mu a
na me ba yi ba be sie na ye den ya ono ase wonsi ni no ma na ja ni na wo so ba ni besi ana no osi no besi na ye de wosi ono ba bia na o ha da no no osi bi sa ah na ja se o ba ju bu sa no osi no wonsi o o se ba ni pa dia ye frɛ ba no osi no osi no ma we o ba na na so wonsi ni niam do ko to asam no se ko pa na o ba na no ma asam o bia ni ye firi kakra ono an dem osi ni rafi mame ono an dem osi na de ko ne charge no ni re betimi afisa okay what ya bro swedro na tome ye be wie ya ni producer ba wie na ya hwe time I be boa na asem ya satena so biem ye da se wie me ma so pa abusia ha Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie eso ne ishe nkọ ye betwe ye ho nti Akoma mu nsem dwumadie eso ne ye da ye ho ye besan abasisia. Why are you scratching so fast on the me sa buy o frefrem sa den na me kwa mankran na mse me kwa ya ade me ka chense me kwa me ba na dru na o se aden na wo kwa mankran me na msa ade ba bia na me kwa me ede me kraw o frefrem sa ti Friday ni na me buy ti me buy na me ka chen se me mensese ma o se o mensese ma de na ma so be ye shiu and I'm say ada was be she no bi a wo yele na be fa ma say ada obi o wo yele so ne bo na modin ka wo ba kwada da bi na woni ka nwoye na bia na aso nyem ya na ase wo so na me shia be ma bi ye ben 2013 okay no watch radio e teacher ni na ka kira me so be ware me enti yet tonight one Akoma FM 87.9 oni me di school nkomo ana obisa me se school ni ahe na mpem ka me ko nursing training o ka se wate edru ho obeboa me etiet na 1 year na Nsem ba enti Nsem ne ba na obehu mabusuafo se oni me afa afuro enti abusuan no so de to nanim se esi anka me di pa na omo so ape bibi kakra so na matoa me school so enti esi ebe ne den no ye se school ho asam de oni madi ho nkomo dada tinyame ya ado na me wo wi a obehwe ne matoa so enti me wo ye minya 1 year 1.5 year and o ma me kwaje me set by ti me kwaje me set ne ba no ka kire me se opamacho e ma ne mre kakra 87.9 Kumasi afa emre kakra bibi amabi de ba ya no be ka kire me se opamacho onti me ne ment na bi nti me nka ne amepe a wo ye mame a mani beje ana me ka kire se si anso de school no ana mani da so nti ne on bo ame wo school no ka kire me se wati eti ama okwasira mabusuan so opo ma chewa o mama na mre kakra no ogilom ene de eja me kwanti ebe teki mre kakra no mbusan se be di besen was it be settlement ti settlement ne so ye na mpa oba ene ebe hia ye hia ya de ode to abusuan enim se de obenya aja me kwan 30 million menso na ma Akoma FM 87.9 Kumasi ye meka abusuan se bia na school intent mi ntwa akiri afi na akohomabom nso na nsa anye enti ma mi twa akiri ana me ya se 30 million de oba me nwoda na me wo ye 30 million akofa entuma ba akopɛ na ade bre me wo so be boa me mato me school no nso awa ntimi amboa me afi wu ja me kwan ya 30 million nso de me nsom fi se me pese me to me school so enti 30 nso de me gi anye se enya ade se betimi aboa me ana me simpa acho me de ba beda afi akora ni nhwem nso na otwe bia 50 cedis ontwa ni school Akoma FM 87.9 Kumasi 50 cedis ya de beba na Akoma FM Where my din say 87.9 Kumasi Kusi Thomas okay enkomo na se wagu na brim kakra na so wo se yetimi baba mu wo se wo hia no 2013 uwie school no a kasa kase ena wutina aboni nko no nso no me no mie no nkwa na tia na so enipa bebura apem ne etie na etie dodo na etie ntia na wakasa na yate wonka okay ti 2013 ena wuhia no na wo wie ss ena no no so ye den no chirade e wo school ben me pa cha me shia na 2013 de no chirade o primary school ba oto ani school ne so se o de Akoma FM 87.9 Kumasi ehfa Asante Achimbanka SS Asante Achimbanka Senior High School Asante Achimbanka Senior High School Thomas Kusi ya wachade ewo Asante Achimbanka Senior High School nkomo eni edien
okay eti ebra wo hia wo na wo ka se wo pe wo no na school na wo ko e na bi na wo no so chade na so de teacher ni a wo che na de ba bi no hia wa wo de pasem to wanim pacho teacher ni a wo che na de ba bi okay o che na de ba bi nti wo kire wa de da pacho da to hia wa no se o pese wo no otena na o pese wo boa wo na to school so pacho ada no wo fo so wo ntimi mo na wo to school so na no one ka ba mo ya se mini pa na me pesika kakra anu de normal wo bia wie school a me se USS na me gigi susu e o nyema Rural Bank me gigi susu a so ka bank no he na nakua me gigi susu kakra ene ebu bia no a na o mo de ntia normal nya wo nko na sabe wa USS a wo baka se udi pa nti me se bisa obiem se na so ya com center wa he nti obi a wone de ya wo ye nti mesa busa obiem se na wa wo fo se wo ntimi nhwa wo ntoa so nti na Thomas Kusi ese wo pe no wudi uti kwaje ye se obehwe school atoa so na pa na wo pe no ana se school no ka so behwe atoa so nti na ma wo di echi pacho no ma wo fo nka bia sa ba me ma me nkwa na ehwe me nti na se nhwe ye ni mu wo fom kakra na wo fom kakra sa yanka se wo dey Philippine yanka se Philippine so Kristo nti bibia ebe ye fine magi aha mesa wo so biem misa wo ba wo ya singra na onya singre pacho onya single o yire pacho o yire ne ma pacho sai e ma 3 ede na hu so o yire ne ma 3 pacho ne rinde minim ne da ba na man de o di 2 Akoma FM 87.9 Kumasi. Nani aba mo wo ne yire na wo ne ne tiwa wo ne na akwo ne de na wo fa akira nka akwo ne ho ntokwa because afi wo se wo de enkomo ani bi di nyina akire se ahyase no na wonim magi atom wo de emfa ne sa nya no kora de ba ye emfa ne sa se na wonim akire ya wo wie ne na abehu ye wa behu so wo yire wo ma e de na kwatwe mpena wo kɔbɔ ho atwede e kwa buru mu nua kɔbɔ ho atwede wango bo ho atwede anka akɔto wo ba ba ko ne maame ho me kɔ da ho no so me kɔ akɔda na ɔka so ma me nwura ho na ye dai me bisa nse adenti na o ma me nwura ho no wo se edem ho de so ɔka so ba ma me nwura ho ana wokɔ ɔba ko ne maame ho 87.9 Kumasi. ana wokɔ hɔ ye dai because na fe no be hu se be ma no wo yire me boa ana wo abefa wo ne wa wo bie ana wo se for ba fofora ukọ hɔ kɔto oba ba ko ne maame ho yɛ den man kɔto no ukọ hɔ kɔ yɛ den mage ukọ hɔ kɔ yɛ den ɛno tina na ukọ na wontimi twitwi na twitwi na wonim yɛ na wonim atwitwi maame wo ba fie otwitwi kama wonim atwitwi oba tan kwa dem bisa kura za yɛ den me kura ka menka maame me kura ka menka me kura nka menka me bai afidie we me ba ti asa me bai e ko twitwi ni ade ase de na wo kasa wa nka abekwa afuma kwa ya adwuma dia eno de me anka se e wa nka ka abaye na wo so wa yire ni nti na wo pese wo beku hu sa na na kanu kura mage me wo wie ye no me hu asha se no anka nche no se me banyem ye no wo wie no na abehu ye eno mo na hu so o ye koko no enum no ko start so eti na mpɛ sɛ obeku hu sa na hu koko wa mbɔ mama ne da me se no tia na mpɛ sɛ obeku hu na hu acha onye no ntia edi ni o mo ba ye smart o ba ya sense na so pɛ sɛ wo de ye denti na wo de bi sie na de bi sie ba me wo yire e wo ne ma sami me bisa no kora no sen o ka so ne na se me na me kan no kora na na mama wo defend oba no me ma me de ni dia ma so ya mama pani but wo defend oba no e bra oba no ko ye se okɔ bura twede no se na onim wan kan che so okɔ bura twede atwede wan ye no so wo kɔ hɔ no mo so oba no wo hɔ no mo nti ade achi okɔ te mama ne wo ne de ma nkɔ te mama me kɔ mama no wo de kɔto na nim se me kɔto se ne ba mo mi hye oba de ma ena futu oba na ade ma oba because be ma no se na ahya se no wonim kura chire mu nyina mo abehu se ɔwɔ yire eti oba no kɔ oba foforo so okɔte wo na futu oba na ade ma no chire no ye se be ma no Akoma FM 87. eti be ma na no ɔwɔ yire ni nyina achi na asa kɔ no hɔ no mo se nka wɔmfa wo maame ne nkɔ fom kɔ ye adwuma no tena ile no anti ho ile no anti ho do ko hu ko fa ni de sanka jangra ko twa no afa no ho kwa eno mba no kwa che no to ba de na ko pɛ no a oba de ko metwa no fa no ho kwa won de so ka so ne betena yo
Yada say. Yaba no grow fine with your draw bibia be fine. Grow fine, ma give ma grow fine no wate. Ah bibia be fine. Uni ma hwe gu anu hu no ne hyehye. Bibia be fine. Ma me engechi dey asum ne de. Was say osum ba no kakra. Dr. Menses. Hello. Dr. Grow fine. Dr. Bibia boko de. Yo, grow fine mo je draw. Mo je draw mu super. And then I was dancing bibo. No near for amfa. Yambo next week. Near Babebo. Okay. Into any phone number in Tuga. Okay. Na fe omomutie no. Yen chirom de say grow fine no. Sele wo ho. A dance ye wo ho a ye no. For phone na gi number no. 0244 59 65 32 0244 59 65 32 say no mama fans dia any menses no ho asem ne yebeka okay because a man ne gi ho very necessary FM 87.9 Kumasi ka kire yenu ama no say we oba nes awo ma mesrew tuanamon ko hospital anase hwehwe grofa mo gedro nanom na won saka ba no a no wakwa asore dem akoda nyame ase enye saa obetwen ya obeduru ho ne kusua no na ahye ana wokọ no wanya obeba kusua na asa efise Yakobon bo ba bia no wode won kosua agya wo kwan na wode ba asase wi so wa ma kusua 1 million na wode wa asase so na saa 1 million wa hwe ya ni nyina be hye amu akokonfo so okopebi ubekọ na konfo si ho onu niba Akoma FM 87.9 Kumasi be kama enkosua 1 million na ode ama no wonya 13 years a start say wo mu nsa no na aka 300,000 700,000 ahye dabia eguso ehye dabia ehye 300,000 emu 300 pe ana 400 eno na obeto no asase we so eno na odi bibe yoma odi bibe nya menses na wa hwe yi na onum enuro bi so de hye no a eno an ekọ no tinugo fama yaduro no se de be ya be bibia be kama gi number no na mre no ya so ana yento aso ne ni enkomo 0244 59 65 32 0244 59 65 32 na dienti amre bia oba ya na wo nsabuom hawo ne se Yakobon bo oba no wa man hormones tronko miensa bema obi kra ketua bi dedika efren estrogen progesterone follicle stimulated hormone sa hormones in the ebeboa amwa hihye nkusua na nyame ya adom a woto na anhia bema aba na abepai aye menses na sa hormones ebia to be off na ebia to me problem etunya problem wom bia e ma problem ebema o friends o menses na others emma ana bema o friends ensabuom ehaw ana eyaw na mre bia ye ba ye kasa wo yo ba hwe o mesisiye enye sa awo betimi abo hormones betimi akọ off ama awo abo sa hormones betimi akọ off betimi ama anya miscarriages sa hormones betimi ama fibroid abeta oyem sa hormones betimi ama watinka atiaira sa hormones betimi ama uduru menopause ubenya problem enti na mre bia ye sinu go for ma yedro nse de be ya bibia be fine ye ba bebe bo menstrual disorders ni so wo mu ba kokura me show true meka kope go for magedro no ansa na da bone naba ye nua manum bi wo ho a obu ne nsa ana ne menses time so a aduane edi aduane ontimi ni bi enu nti broni ato ne dini ice cream period if you go for magedro no ontimi mfa aduane nkana no no kre no go for magedro no obi wo so a aka na awotwe enenum ama ne menses naba no ye friend premenstrual syndrome obebo ne nsa no saa kopim se menses ne beba ene 29 fi kohwe obi oba bi bo ne nsa no eno ne de check calendar se bosumi aso ene akomafo ebetua yeka ye no go fam ageduro no se de be ya beba bibia ye kama wono no ma ebema saa hawo no akọ ye odi friend amenorrhea obi ho amfie dunum na ne menses mai emfie num na ne menses mai emfie du na ne menses mai eno ho adanse ne ke bebo nyame ya adum a next week bebo efiri busumi mienu kopem busumi miensa o menses maya yare efren amenorrhea if you go from agedro no se de be bia be kama ye odi efren metrorrhagia ono de eba tot ene eba ochina emma ono kura wonim tama ne menses beba
misra no grow from Majadro no se de be ya bibia be kama ene o de friend oligomenorrhagia ono de abosome ne so na asom koba akope wa wie misra pad na wonto no oboabo sika no de akoye operation nunum grow from Majadro no se de be ya abosome ne so a ebeba nanson na ani so ayefe kama your dear friend dysmenorrhea eno ye painful menstruation eno de obekọ dem no hye dem no ofefe awode no na kokomo wo so bibia timi yen eyitu wo tem black misra no go from Majadro no na ensane moja na eba no se de be ya bibia be kama de top to be my friend menorrhagia eno de yare a ehu menses no emma eba so a entwa obi wa bosume na ne menses ntwa obi wa bosume mienu na menses ntwa yeso ko hospital ma ye de moja kura kosi ne so ansana ne ho ato no misra no go from Majadro no se de be ya bibia be fa enyesa e de wo haw ene yare ene ebro ye ba akọ efe no endometriosis eno de yare bone wa wo de ne ho ate nti no ye nananum wo mfre na ni dane wo ye o menses na asan dane nani ko tubes num tutu kosua pe na atom na asai woni be mada na sperm na kotom na asai na kisa wo de awo ade awo no unya bi num go fa Majadro se de be betimi asiesie wa wo de num na sa yare a yeye se de be ba e ka no ya chen obi a oda wo mpa so a wo wo impire no num go fa Majadro se de be ya mre bia obenya ahoto da bia ye ba ye tu ye nua manumfu se esremu a wo ye obi a wo su nuro bi e de abo wa wo ho ban a eye na emom ya ko hospital na doctor nchiro se wei na ni umoja befa enye sa obewie no na o message na mba na ahwe ya na enu su ebitwa wa wo enti mre bia num go fa Majadro se de be ya bibia be kama ji number no ni entoa enkomo no so ana ye nchiro bia obenya duro ni bia to 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ya de yan kase ye koko na ye grow from Majadro no ti wo ho na so ni so brew hwe grow from Majadro no wakoma bo periperi memfa grow from ni agro unsa no na yo trititi sareboni awura ni padua no grow from Majadro no na pressure any stroke asasi ho na free waposo ye oya wonam nyina ye oya edura na dwena wontimi nda mesro no grow from Majadro no aduane si wona wontimi ni de yare ye nua ma menstrual disorders ho asem ne ye kan onu grow from Majadro no a o messages ba ye infections bia ni ho odware wie na de afi edwu ho obi wo ho anan pompo ebobo no mesro ye ma menim kwa ni se moja mu yare onu grow from Majadro no bibia be kama ena de ba bia ye bebo no ena sa akrafo nhwenti ye ba Kumasi ba bia benya aduro ni bia tu Kumasi ana Ashanti region ha Komisi Heba ubenya grow from Majadro ni bia tu aton Angelos Dani Heba Apidank Kwalinak Tiwa Fred Mens Brother Rekwa honyina ubenya bi Ozons Chemist ubenya grow from Majadro no Costa Pharmacy ene de nyamia dum pharmacy for no class de echi ginro no enya agro ene okọ doctor na oka kire se me message ma ade obedikan yama e grow from Majadro no Samdora oketia Luka from oketia ge 3 Chris K e wasreso how be wasafu pole ho ja pharmacy wa safu ahimfie adia heba e don cake yellow and orange mabkum PFA Pharmacy or Tafuni Road Saseba or Patasi Blockhouse ene so Patasi wa Tinatech Usufulai Western Pharmacy or Sufulai wa ubenya biato Pure Live wa Buakwa Polin Esapon e Konongo Smart Heba or Boase and Asewa Heba e Asante Mampom enkranfo ene de mo ahwe ti dasene ye ba na so ya bo ba bia ubenya biato Asante region ha de ba bia ubenya grow farm Majadro biato emre ni ti di number no ne yen sorry so 0244 59 65 32 0244 59 65 32 as for grow fine you do no if we say grow fine makes you grow fine. Dr. Moses na me ko bia Dr. Grow fine ba na ya betua astusiane so Nyamisha papa ya no machia ma coach ba me fa fidie na me chia ma coach chia no mano afrimu me am ba fia ba chia ma coach very necessary na ye nua ba ko so se won so wanya yie ai oba pa ko hwe sika pa so ye ma na shedin nyame ka obi a nyame enka ho so atiatiefo amobusa ma coach we no mesra mo dai pa na ya de ne ya jeje na na kwa bra ya jeje ya sra mo pa ya jeje dai pa no aha
Said your mouth for simple sama course no. Marco Oshagana Kumasi Heya. Oshagana Heya. Nanyami Abdum, and it is some naba. So Wunyante ya catch no Marco. Nyami Abdum, what honey, and I know you more. Neshem the portion of power now. Papa was ours, na Bramu bringing us some. Was yes, you would no money the answer. One year, and I'm just saying, what does I? Hey, Okasa Wadia Mago to the Casamoniana way. Okofia, and just was 7 and 1. Would the shame, as I said, Jumano Bonus Sukaho. Now, what does ours? And then the second Mubena, I can't one of Papa. There be an American my sauce, yes, to be Napasa. Yet the bar, one row, as over just a battle crowd, background with as I know, I know, but the other one more time with the adjective. Yet, I know, Papa, as you you may, and you are that day. Ah, what's the sour? Timagos, what's your nation? Nina nation, Tinyamia dome, and it's a maba. Marque yato. Why were ye or bow? Come, bouncing baby girl. To would a one Cassano or Bano, so said they said the Marco City. Ah, no way you are bad. I would idea. Very rare. It is a say no. Would you and when your number 0245 62 14 62 2 was number no ama number no churo to metro 0 Yanko na mananka time ko sir other people born and na we didn't come back no and I yo I said okay Yanko time what time kai said no time about mesha malaria ebedwane se hum papa bibia woko there me time my mama number what me mama number ama number no 0599 30 52 02 0599 30 52 02 me pacha wo dia no say Marco yes wow kunkuron edem wenye enya kasa tintin wo yeso so mpacho edin ni baba Mary Akosia Ade me so say din na ma wrong Akosi wrong Mary Akosia Ade unim die cha mani abere na ma ansha wo bi besi yachi da bi utimi si yachi sa enti ya mpensi yachire bia enti se din na ma Mary Akosia Ade a ene forget about it emfa nko sa frɛ ye biem na ya mo bo namba ne nye dai emma wo na eno de kunkroma akọ yese wa wo pampers sika enie na chese no anu mo ye ne sa no wa homo echire din mo bo nse nche na wala bo pancho baba enche ma ko wa wo wai won ko ba bia wa wo nti na monte nka nti nyame ya adom a emre semu no obelande enchakura ana menene kasa enchakura ama number di bi mo 0599 30 52 02 0599 30 52 02 times say the edino Mary Akosia Ade time everybody dey me sure say time piano dey opiatum baba bibi aboko dey ya there o say we wana obeda wo ba heavy more dey kasa oda onu kwa dey nye yi oh hey time okay young boy
Mu yo okay. Yeah, okay. Oh, okay. Yeah, okay. Me ne aba me da sipi ni akwanya wo de ama me ewie mechia adehye nyina amobi bia kwa ba e de aba Akoma FM so abusuafo enenso ebre ni so say na time eba for ye gye adwa no apomuden komodie no a e na ye de ebre wo isanse ye de wo eya santi na mpani kan se amam ne wan sefri ye de obi benya wo a ene ye de na mapani da ne abofra ne senti na dada time eba for gye breba Akoma FM so eno betwetwe nkomode for apomuden eho na me koso akai o set time yani adwumako a ye di enuro ekukuda miensa bedwaso edredi nkan no eye time heba mecha wose kai se time no eye TIME eye malaria duro wuti na ebe ogagaga ewie awodew ana wani su briw wani su na chini wo ana wonu mu ato wunya time heba mecha no ma ubetumi adidi yie anum nsuo yie ama esiesie oni padua ne diamam enu achi ye the time HHwa capsules ene ne mecha nso aba eno so bo huru ni paduam huru mojam sa bo ama ye nkwamo ahoden no esi pisita ede maye me so enroi ebuso drugstores pharmacy shop license chemical shop bebia no kwa obenye biato na wo pay ya homabofo na ebia wo ne doctor atwetwe nkomo anampo se yade abetan ni padua so wonu num ni bebre enko me so je homabofo freye kire wo yadem e kire doctor homabofo no ye 0244 417 669 0244 417 669 0244 417 669 time eba for ya homabofo eno no ntibidofo wonsa ka homabofo ino fre doctor na kire wo yadie mu nyina kire no na nyame mfa ne nsa so ema wadu papa nom eno achi ne yenrei ubowrem wo KNG herbal Misty herbal Colinac herbal Freddy Mens baby tu no ton wo kumase ade wodi wani ekirem ho yenrei dodo na wonsa ebeka bi midofo ene mame no twetwe nkomo kakra mfa time herbal mecha ho time herbal mecha eye malaria do tatashe yenye nim se de malaria esunsunsan so esitie se malaria bobra ni padua mu a ensunsuanso wo de bre ni padua ya na edoso pa enu nti obi wo ho no mu a wo bo se na ni ti edwa no no wasen me malaria na aka ne ho no na ma mi ti eya me ya no wo bo nso betimi akọ topic killer ni ade no mu a na enso so hwan enko wunya time heba me cha no ma enu na ebetu malaria na se etu ti pa ya na se eje free ho no enu ti de ni tie ne ya na nani nyina epuru nsuo ne hwini mu bo nyina sisie anampa se ne hwini mu nyina efree nsuo no edro ne time herbal mixture enu achi na wo na di uni padua awode wa wo je ho ba bia enye awia bo a wafa konya kosim awia bo a wafa keta kosim na wo tim na wo dam na wo ho wo so chechecheche wanu nyina e ka bo so sensunsuanso wei eye malaria sunsuanso edro betimi aboa wo etu malaria na se ahohye na se no eye time herbal mixture wonya binum a ebeboa sanse no ene de bre ebetu yade asede afri ho no mo sanse time de ni din no ene ne honam ese wonum ane se wode bre etu malaria na se ede afri ni paduanim ede ama wo eno achi no obi se me eya na maposo nyina eya meja maposo nyina eya memre eno kra de ho obi kra timi ka se na se adwumaden ya na me yenti no me ba bedru fie no na me honam nyina na eya me ya obi se na me honam nyina eya memre me so nya time heba me cha no no ma ebebo yi honam yawo honam mre nyina ede afri ho edro no me sraw ye de obade hahama enubina enu nsini nutane na doctor ekeka bo mu no de time no ode aba na ebodre ni padua mu a yade wotu na sefri ni padua mu no eye bebrebe kwa enu ntimi dofoi jahomabofo no yade bia ti ni padua so yade bia hawo anampasa wo so pese oni doctor di nkomo na wo kire okwan a wo de wapomuden ebefa so a ahomabofo no ye 0244 417 669 0244 417 669 time herbal mixture ebo wetu honam jawo honam mre afri ni padua mu no na ebo ma watumi adidi yie esanse obi wo hono mu a wontumi ni di aduane ni sinanim ohwe anim han ne wapia si nkyɛn wasi sunsun pene so honam no ayemre wunya time heba mecha no ma wobetumi adidi yie sanse nipadua na kade ye aduane ni nsuo enu nti se wontumi ni di yie enum nsuo yi a etimi ma de bia wo ha na wo so ete fonwa na ofon na abra wonum time heba mecha no egu nipadua mu ayire so simadu wobo se fresh ase na efru wobo so kwa ase na edu aduane e ba se aduane bia wo nsaka no timi di ni nyina na wodidi yie enum nsuo yi na ojonso time heba mecha bo re nipadua ma medofo
fo ebo ma watumi adidi yie no na ehihye wo ni padua no so edi ama enu nti wo ba wo nsabuo entumi ma ababro so adako na mienu na echa anampasa wo nso de ne bebusumi mienu miensa emakora wo nso nya time heba mecha no ma ebeboa wo ukompemu wo ntumi na wadabro so adonhwe baako donhwe mienu de aka nyina na wo di siripa edro ne ye time empanisi wo nya time no ma ubenya time ada eye time kaisa time no eye time malaria fever bi ada ne ziba ewo ni padua mu no wo de brebetu afiri ho se ehudiama time heba mecha bo ni padua mu a wo mbram yade so na wo djojo yade na no otu yade na se sanse mpanisi dua ye bewo no ye ntwaso na mmom yetu ase medofie de bre na ye adwuma jamabofo ne freye yade bi abeto hye oni padua so a etete wo a edi wani wonum no ni bebre na nso enkwa me kanfo yaso ye edi ama enu tu dia ne se obeja mabofo no afreye eye 0244 417 669 0244 417 669 and watching here the time herbal capsules and then the mixture so aba time herbal capsules and then the mixture time eba for ya de ba ye nche kura na enso aduro no enne ba bia befa bia wo bia eka aduro ne ho asam esanse aduro na no adin aduro ne ebo adwuma enkwamo ho adwuma nko na time herbal capsules and then the mixture no wono wo ye enu nti me kanfo dia mo bibia awie wutie mi wa Akoma FM ha se wunya time herbal capsules and then mixture na sa wo bobo edi mamia woni yade bi atonkwanta mo bepai esanse wodi madanse se ye nkwamwa enne boni padua ne ho ban enu nti obi wo ho na ne nkwamwa na ho de abafom ahode ne so ate enu nti da na yade edi ne di asie na bra obenum time herbal capsules anasa ne mixture no ebo asiesie nkwamwa no nkwamwa na ho de ne gira bra ne ewo ni padua ni mu ebasa yade bi ewo ni padua ni mu bia no edimirika adwane free ni padua num enu nti bowra mu drugstore pharmacy shop wokwa wo so per time herbal for adura ye friend is a time herbal capsules anasa the mixture and then drone esansa anu adinti no e bi be good drugstore pharmacy shop and say esa enu ti doctor na sidi no se debi drone ni papom dinti nam de ba ye enu ti miankasa maye delivery enu ti baby awo bia no frame a me de drone bi ebe maka e de abro enu ti mi dofo e jamabofo ne freye ne ka che doctor say wo hia time herbal capsules anasa ne mixture ne bi wo nonom de abo nkwamo ho ban na omotumi agina abo ni padua ne so ho ban amabofo ne 0244 417 669 0244 417 669 and watching the time herbal capsules bema wo no oba kodi mpemu agro wa mo ho ban na nam so ama sabi yade abeje obema boso obema ne nsansan je ho enyina afa eho nyina ye se prekesen aye nwonwan se fried rice so ne ma no wunya time herbal capsules na sa wo no no ma ebeboa ebeyi sa ha no nyina e de free ho ensuo ne free obema mu ba obema ni mu kikao emu ehyehew anampose ya na moja efiri obema eba obema na ye ketekete de bia meka mese bema okote no ana sabi obema ni so a ye de beyi yasum enu nti wunya time herbal capsules na sa wo no no ma ebeboa ma obema na ye kese ebeye tenten kama kakraka kama na sa wo so obemu a watumi apem no watumi awoso no usisi kura na enye anasisi yade abeju ni padua boso a time herbal capsules anasa ne mecha ne bema ebeboa ma wo so obemu a watumi apem no ebeyi usisi yade nyina e de free ho de ama sa na oba pampan bone age ho aboso wa hemfie ho so hu anan sansan tete se e wo wo ba ne so wunya time herbal capsules ne mecha na wo no ma ebeboa esanse emema no aduane aya enyinya no omo empe wa akra wo to na aduane se enyinya ade age so de enye yie bema bebie so na senti de kire banya sam ketwa wunya time herbal capsules ne mecha no ma ebeboa pa enu nti wo bai me kan formal ebeboa mo hemfie ho ache e ho be ye se anampo se ensansa nyina ebefri so na wo no dofo di mpemu agora eni gya batimi di ama ni gyi semaya na wo ho ne se ba pa no se wuni atenka ho wunya bi no ma ebeboa sanse oba bi wo ho no ma na tenka ewu ayera asa wunya bi no ma ebeboa ma tenka no akosoro kama ede ama me se ne ye delivery enu nti ba bia wo bia no bowre mo drugstore pharmacy shop wo anya drone bia to a wo de gya mabofo no frɛ ye kyerɛ wo kyerɛ kwan ye de drone bi bebro eye 0244 417 669 0244 417 669 drone your time herbal mixture time herbal capsules and in the mixture ebusu drugstore pharmacy shop license chemical shop baby anokwa ubenya biato
Abapa nyame shraw kai se edro no aye TIME yada si bebre. Happy birthday enko enfama yeba ketwai na ya ofade to so e wo Facebook no so emame abaya kama ni din ede Nisila nana ya nya kon agemai Nisila nana ya nya kon agemai ya nkasa osai chrome finest DJ Romeo ne baba ai ene na woda ai din nyankura din no nim se e ko register mu dia inti nana Nisila nana ya anya kon agemai wow Romeo beni ni beni ni papa ni e ma ya so de obi pa tim se na ina no Romeo ba eno da so no kama Yamishra wate Yamishra mfa papa su ni bi why mfa bi Yamishra pa Yamishra zedo si me hwa obe doctor Yamishra so si amen e o Yesu di mu amen o papa so be hwe oye oye ipa oye kama papa Power Specialist Herbal Hospital baby a yede hepatitis kwa wo mbeto asem ede amaye sciatica prostrate de ne kase mu obuo de wanya kompom fa wani kiremo ewo Power Specialist Herbal Hospital na wo muntu ase emfa ema kuma asenkura batanom ewo Feyase Lake kwano so wo mane Jasbro filling station na edi enhwe wo mane nupa abadwa so eti abomode a bowura pharmacy ne herbal shop na eje Power wo munro na ewodwa so no wo benya edoa ya herbal malamix eno na yedi to malaria fever any fever hodo no nyina yedi to ase enkanka ne de wote a wo mmerenka edroi ayadu aya herbal malamix afa herbal tin herbal mesha ene ne powder eno na dane dauta no no ma beboa ma immune system no ejina ne na so jirika jiri herbal mesha ti jirika jiri sadia ene na bema wo bema yo no ebedi mu na wo so wajina wo na so Cough care herbal mixture ewa awase na ni eden pa no eyadroi anade etu ase edoa ya herbal tonic de woni appetite na nsen wuntimi ni die ma wonsa enka enroi ebi 0244544422 0244 54 44 22 aya di Covi organic tiger nut powder aya atadwa wo mayam aya ne powder kama 100% atadwe bibi fufuro bia emfra aya atadwe ya enimu ya mema ne mare charge e battery na wono mo ahatayam a package ne fine na we no ano papa wo so de a wonya nsu aya de na wasa powder ne bi e de afram afa kokonu ne nkwandu ne nyina na wasa bi edi afram na chese watumi edi watumi edi bi kama na vitamins A B1 B6 and C ashemu ma sanso na minerals no calcium iron potassium and zinc ashemu ema eboa ema digestive system no eye kama papa eno ntibomodian na epebi 0200777277 0200777277 home sweet cereal legume mix ayatom brown oda sani bomodian pebie na edibi ebeboato cholesterol so wo ba wo fiafe no wo hwe didi amane bini enkorale nyina betumi adibi ede enkorale ni gyenwa akora wo mpaduane wo ma ne bia wo bedi amoni agem na sanso ana niama wo de ayi ntina hode wo mo ne de ebusuamo ni nyina mbotimi ede bo ho ato so wheat soya beans ene emo ana wo de afra ayatom brown yi 0246697358 0246697358 3P garlic mesha we ye garlic nkwa wo matwemu nsuom na wo de agutuom wo de hahama minerals ne vitamins wo mo ede awom a chesene anka janka nsuo ntia hode ni nyina atam ebo my immune system zara na so pressure ya de na edro tatahwe na ya 3P garlic mesha afa wo ba wo ntwa bra na so nkwa fikyire wadro enie dani heba misty heba ne ba bi eto no wo manga na mu de okwa wo so per 3P garlic mesha garlic asha so de eda hom e wo to mo glass to mo ntuto aya ahwe ni ye nam se hwe wa ebetumi apai 0248928824 0248928824 Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper center ubenya
Yenya wallpapers are F bed sheet ahodo blunt curtains, original curtains bar, TV strips light, air posi chemicals, waterproof chemicals, any stickers in Unata, Ewo Alaska Star Enterprise. To phone a moton near me, Whopa baby abenya near my varieties ahodo assault to tuna bomere and furniture mo Kumasi Dum, Mrs. Anoche Plaza, Prudential Bank Hall, Yafre 0268 419 596 0268 419 596. Dawood Herbal Hospital. Ewonra anu onam na bo adwuma to yade ase Dawood 360 capsules sisi yade sasabro ebona galaway afa Dawood ointment no eyemi ate na we no kura de sade anu onam ne ntino wo de twi ba bia wote ye wo no a eno ansa wo de watena de asrasra so wankasa betimi aye wade wo ka bom na amene topa ye no a na de ointment no so srasra ba bia wote ye no ebetu nyina se e de amaw Dawood herbal mixture etriti malaria eboa wo ama wo so atumi edidi apemfo won enyanya mfinhye du miensa ne abatan man korano for entry wo home free Dawood enroi ho na Dawood Herbal Hospital Kumase enkrabata no ewa dwoso krapa babia Metro FM ewo no a 0201681717 0201681717 anakuya akwa babia mejo so ama evangelist akwaba Pastor Julius bibia boko de Adam. Yeah, Sarah dia drum bibia boko. Na nsem no wa dwentira ne sai. Ama em telefone na. Nge ya baba ya. Ye ni se ni ga na aga se ayi se ni go se ya abuti ni se ba tra wa tra na ya pani. Tomo. Nge se hu se ya kwa se ya pani akon se mbo na ma on se abia ba so na person kan wan center for a year in mind and no aye no say about the year bia ama ya kan wan center akola mu say anyoma be break kwat anyoma be break kwat ke antinyuma ubi se bisa ni say na ban se na kata na ni se ka ubi bisa na ka se nte sa what pra na gamba o ba ma prada no bia say what nyuma da ba bisa na wo ti da bisa na wo ti da na edika sendi ofe ebe akọ ntoma sena so ye nyansania e ba na ware nemu ebi ko ko ntoma sena ye fa kama ma be ya ware sa dia ware no ya ya sema no na se bi wudi be ma e bobra e wo se be ma no won fu sa ya ye be kan so no na so ani wudi be ma e bobra na wo ni no le fu ni wo e ya ware a wo tia fi ni no ni na wo se e bi na na wo ko ye and the people know when you are going to get say yan you the mama our say your power ya am a baby the building and na about to see a big man the man near and say e go you know say e bi na na just about transfer your power ya see the man tra see the kasa say them see you know them e so na mo na ni abua akuru bi say aso you power ya it is me myself and mine that's all me myself I don't know be man be da be man be den am be man akodi kokofo wa mo amane am and be no one is very day and what place you na so so and be one be man e man no to me say ba ti na ko ne kokofo na ta me ni oba e be bra me ko be amane na se bi ba ya o be ni be na no untini consumer no untini si na no da untini sa ba ko ta be nda se ya o be no so no na kokofo na e be ta se me no kokofo a on be na ko na if you and you can also them and I tell you and the problem about my one say in community that and come abrigo you say when time for about it about you say you that don't that way and not more so we buy bobra you know apart from Tobia if you say about it don't be what can we do the promise and that we are only in your mouth only more papa be able to maybe what they apart from that no and then I say your papa say you know we bobra or you say you na to me na mo bi say me ko asa say me ko ka say me ko yo fua and you can say me ka tra we mo da ti ya mo be fua ya me ba tra bobra pa so we no ba tra na we on da say kan wa so bi asa de ko mo ko nya asa say you u say you do ka say na fa so bi no be fi na ba ya me ba bobra pa and then the day was right down no be wa bobra ọmọ ọba ẹ̀ka àjẹmẹ fẹ́fẹ́ ìmọ̀ ayẹyẹ mọ̀ òmù bàǹjẹ́ ọ̀nà ọ̀nkàmá tó òfin sẹ́
you ban junior sweater. Oh, Mama, not the property or Catana, Yanni Ban, Trasmota, a brother. You must correct Brown. So our really in one clear, Banner, and now the other one, our all power of Fuma, and I say about the other, and I don't know, only what they say. About two son of Papa said, you bring up them, no banning to umpire involved in the media. Now, my nigga contribution here. But when President Kasima called me to tell me, no, whatever, but then you didn't tell me the video. I did do that to one I won't tell you for you. It's a and I say, honey, and I'm a video of the Philipia. My not go to my quite a consequence in one. Maybe I young man swabba, not yet. But I'm a year, man. Mamma, football brand, no worry, ever. Now, it's you. If you say, it's not that whatever you do now, your content will so much. I don't need to know about Yayana. What do you do? I'm not to take a thing now. When I was dead, and I could put me in a wood session to Obama. What can you say? My woman come to Obama and go with Mama. Every day we see Obama for day. Mamma, what do you have? They didn't know the papa one year. And then I knew flower with we get you out a crowd director. And I got a plan with the young family with the young family. Let's say, Mamma, four. Miss Mamma, four, and your mama, I didn't in fact, the number of movement of my I was supposed to no movement of my Let's stress. You know, say you and see you. You must send your second, you must see. You, and I said, my Bama. Now, Bamasa and the best. Now, you know, let me do so. No, do it so cold down. It's my mother, you can take a anyway, I am not interested in the phone. I'm going to do when I don't have a family to make sure we give you and we didn't say about it. I'm a straw about time. Money is so funny, man, to know our now, I want to tell you another two years. Maybe the minister will be not there. The banner without the camera. Now, in 150 million, maybe the minister will be not there. Family, not there, not there. That you will not be about a winner and don't make 150 million. And the friend of God, and I let out school, and I'm not a 4 year old that I said school about a new more or who is into school. And the next friend, I want to be a Cacadia. 10,000 also the Nadia here that you can she said, and that's what you have to be a baby Yama, 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 and Pensamana, Nanfa Asubina, I'm on about the power. Pastor, Yadase Papa, Yadase Pa, Nanakria. Abaya now see it here for some who's when you and Hasusha. When you are by our years as 10 years ago, when you're small child. Or Danik or Kodio. I'm talking. Now, so we as a 10 years ago. Of what it was an also when you are or Robert Triaka. Now, your cousin Hobosian or Babia or Babana says, your Tiano, Bobosiano, Codia, or Babiano, not your Tiano, or Babia, not your Tiano. Ah, now don't you need that? And also that you papa for home, mammy. Or call your girlfriend, like mother, like a child. When the baby so I'm in a quadritro. One son in a quadritro. One son in a quadritro. Why now? Was when you knew what hands on friend. I don't quite say catch it. Bring your mother. Although rather, mammy, patch out the boyfriend. Mammy by the same size. It's 1 son and a half. I was a se bo kontomre so fa nkoma wansa ne se wonwe kontomre no nadim no rade ewura mu nyina na aboa no se bo suro ne wansa ne do you do me I do you man no go verse ento se bo suro kontomre ko e no se wansa ne bra mo aboa me makogim sika we dem da wase o de da no forma o se asere wase me famre na we mama we na asere wapa wonim se minise and I will be just a who and I go to see quiet no more.
Ti Serwaa nya wasem. Wada wanyini ono. Man no best. Bangi we yes 10 years new. 10 years new. Nti so da wadwene also wadi bia for 10 years ka ho. For 10 years ka ho. Ne ba no kwanya 6 years. 10 years mu wanyo ne ba 6 years. Ne ba kura 6 years nti wonsa onye so child. Na ama asema make ne say aware enye boy ene girl. Enkola ni wo mu lemu. Nkwala ni wo mu lemu. What you say? Se nkwala ni wo mu lemu. Na wo be ya aware te say ya twempna. Eye mpna twe na ne de kwa aware yemu. Okay. Na se wotumi hu obi wotumi hu se oba weidi e. Eno na enu na me ka se emema ne hwa ade e. Emema no omohwe ne ma. Omohwe ade e. Enti wukunu epie na nani kohwe meya na wo ba na wo se wo ene mame nso na se wo mpene a wo bekwa abonten because nani ememani so fote ha from Adam eye adia by sight and omwani ena ma ya so ya so na eche enti se wunye enti na dana meka cho se wunye adaje 1 hour ana from an 24 hours we ye day tina girl no wo de ne beka ho eye say wa kan yeso ya ni ade ya ho so jai wo beta wa fe jai ya ni nye ho a efi jai yes no na na ma mu secret no na na ku ya shase boy na o shase beta wa transfer fo no e ma ma no mtiti o no no betena wo betena girl no ho obetena no ho a kopem anwumra opo no otutu chini ye no otutu bi bua no wo ko hu na se eti mema na nkasa wo munim wo ho eti se wo hwe na ta frefre ni kanchema na ni je no ho a na wasori agina because saa na wo no wote eti wonim ohwe na obi ta betena wo nchencha na wasori agina be makoro na ope wo no because onim se eye omo adwene no omu su no ono wote wo no ni su no ohwe ade na wato ade chaze na chaze enti obi a wo pesa ne sa na tie enti se wo ye oba na bibia wo se yen kan kire wo a na wo ho ye memobo yen kan kire obi wo te fa mi kuru de ya ye nua awie ya ye nua awie mi kuru de de ya o te se mi nua o me kura ma anya ya no problem wo boa e ma no na mo so mo problem na na ye o mo kan kire ne ama eti wo pese woni nipa nam no ne ha wo nyina wo mom nkira wo eti na me se nya enkwala ne ware ye okay eti me ka no kra che enya nkwala ne ware ye mo ye nkwala de a me se mo nkodi pilolo wo fom wo ma me ne papa e wo fom wo antoro hwefo no mo nko fom na mo ni agoro ho eno de mo ye mo hu fia wo bia akọ ne maame fie o maame na ekodware no o maame na ekosi ne niam ama no eno no ye nkwala de na wo se wo ye oba wasi su se wo beware na bibia wo bekọ wo be ma edam no yan kan kira se ono kan kira se ene wo da mpaso be shiti na ye dagusu ono aye ye gusu no yi ne kosi entare na gu ono fa kosi na na se medidie na ene no we dwa ye ha no me dwa ye ho no untwitwi mame sa be makro no onye be mama me ka no kra kiro be ma o pese time bia wo complaining ana wunye sei ana oba wunye sei wunye be mama okay wunye be mama because enye saa aware en enche ebegu ebedru mre bi no ebeye te sede o ha wo ba no si what say be ma wa no kan sam saa no ebedru mre bi no oba no be Felix me kurukura de na no ke kan sam o ha adwene dodo na no ke kan sam dodo be ma nye saa be ma wo ye be ma bia no ase won hwe o ya ade ase won hwe ase wayi nani ase o ye dey but wo the film na ya de pa obonse wabo wabaso wo hu se oba wei o yusu na adwene ya kire ne fie nyansa o ye oba ye ware na eye yiye na wo oba bibia je se ya bo wabaso bibia ne ya bo wachi koye wei wo de wa adwene na mo enti wunye nyansa ni eya sa wo ni wadanfo nam ti da bia wadanfo ne nka nkira wo se me ho kire me abra wo ne nam no so wu se ne ho kire no ne koba woni ne koba
eye namfo ne de kwa aware yam enti woni wadamfo na ma wo pese bibia wadamfo ni bie na ne se aduasa ne na no na woka na wo ye nipa ye no nante ye no popra enye yiye wonya adamfo pa wonya yere pa because obema menya problem abre bia ensem ba wontumi nyusu wa adwene je se da bia ye bo wachi ba na wo ye betetew afa ni ye betetew aware ase enti na me se nkola anware enkola anware enti se wonuru ho a me nko ho ade akola yiye wo ya akola wote se ne ba so cs na wote ha no enti wote anya ni tire yare de wo so na se ma wo so na se ma ase wo yi ano ase wo nyi ano no aka ne ko wo de ahwe se no si ye ne ko no mo tire mi o mo dem no aka ne ko wato ho no wa chiu ne ni aboso eye saa na wo ye because saa e ho no eye enkola ade enkola no ye wo se wo mpese wo bi behu se o twempena wo mpese wo bi behu se o twempena na emo wo bekọ ho akoda asori aba owo wie ye no na be me wo mpani biem atene ni so na wo pese wo tena ne ba bi so na wo pese wo ne be ma we tena nko wo wie ye no anka enye be ma we ne beda ne dem wo se no se ma ha dan enti be ma no na emeda me dem what bi da wo be ma nso ane homra Salome abra wono ne dan dem na dan no hwan ne dem wo ho na omumu wu furu omo nche ya ene se wo bi ehun se kwan ye da ho na wo de wo so wajai ho amano ene obusa wo se mo be ka asem no edi mre sei edi sei wo ti ya wo se 1 month ansa na wo kɔ ne ho na chese wo be ma no nkasa wani nyi no ho wo pe bibia firi ho ena ye won komodie ne ye wo bɔhye ye won komodie ene ye wo bɔhye se nipa bi nti ase a mama hye wo bɔ na bɔhye kra no nye ni nyina na edi so wo kobeko yehu bɔhye nyina na nipa di so ene sanki anka am ye nte ho anki ye nte ha yes I come to UK me come kire bɔhye what the boss have a young boy so I am my passport you know me kwani and some tea this what shall in the papa say the power assassin way so obi to me that me draw me see me hu kura no manane me chese makuma yeah erade se wakuma kura ye yi ba ko afra me de me de ba ko be sha wudie mu ama wo erade isma se hwe enye easy what na obedi so wo abrabom wo bebre papa wa asase we so se wo yusu wo adwene no na se bosha wo bebre papa wo go school wo pese wo to a wo ho so na wakohia ba ma wo no na ya se bone tokom wo pe bia die na wo pe bia die no wo se wa hye me bo se wo beto me school so enti na minim se o school na meko enti me gira na na wo no to me hwe no ho school anka na magu ho ye de busa anka eho no ne na mo ye de bose na ba me be ye wo ye de wo se me be ye wo lie anya bose fo beto wa adwum lie no keke na wa kana fidie so se wa ansha wo sa bo no kra obisa so wa ne je ho an no nkire se wa yes onu wudi nkomo e na obusa wo se wa ne je school hu wo pese wo to aso ai me pese me to aso e no de ba me bia ono na adwum mu do bia no oba wo hyehyɛ adwuma de agu hɔ wo hyehyɛ adwuma na de agu hɔ ama wo ɛna wo so wo ti ase ma ni bebre sa na omuti o ɛna o hyɛ me bɔ ɛna o hyɛ me bɔ ɛna o hyɛ me bɔ no de akyire o hyɛ me bɔ so obɛware me ɛna mso de di na chie ɛna wadaada me ɛna wanware me oboa yɛmfa bɔ hyɛ ɛnyɛ sa na ɔma enti sɛ wo pɛsɛ wani da hɔ na wo yɛ wo nneɔma yi a mesra mo ɛma mo asi subo nketesi a mo asi suwo emema no bebre ni omo ho hwe bebre omo ni omo gamshen wo pe wo da che enyu obi bo sha wo be hye wo ena wo ba bedi na obi bo hye na oba be hye wo dia ena wo beda wo da mu wo beda kwa wonya bibia mfiri mu enti mesre se ma no eho no Rabai omo na adwene nya fast because ofiri wo obekọ foforo enti omo na adwene ni mu eyiye na ba ko ameka kire papa no se mesere no omo na nenam nkuro nketu ani mu ye nkora nketenkete saa no nkokuro emunimu lemu wo unsa ade na wo ye no wonya akola se wati ase se wo se wo wie ne preko wie
uzama okase sikai da ho anka woni made a wo be ya fa ho aka nim dia kama ya fa ho aka wo wie ne simple kra ma no aka wo de bibie sisi ani ma no hwe de wo se akeka ho ase na ho ene na obi ansuma wo obi ansuma wo so na kra ye kan ken wo yire wo so wo yire ah na ge na wa anya yi ntem so hunu wo yire nti wo si gina ya ma ho a si gina ya ma ho sese ababa we wo mpe no mesira mo de menya niye munsom esika sesika no ya nsa amfa nko ye fie o wodi japanyini bi wo ho a na wuwie ya wo sempacho o musika no ewo ne nana ho ana ewo ne wo fa bi ho onko no onkoje enti mesra no de wo ye bia no asam da wani mu ati se bo la soja eye no fe wo be hu an sa agibom se de osi ye na ababa wa no mepe mfama no onfa bibi nka ho aha no onfa ma no onfa nya ne kwan na ababa wa we onpe no afe na nani aba ne ho so nani aba ne ho so na atwam onko akokora ne mfa na yere no no so onpe na branti na won sesa ne suba me ka cha ne ma me se enye ma me ene ko na ase ho twintwintwa wo bedidie ma me yenye sa de no sam asew buase na wa ase so nya dai emu wo hia information a wo ne wo ba eni nkomo ma wo ba enka bibi nkyira wo asew nya sa de no wo kunu kura ate ensam ene wo keka na ne bubefu asew ko na asew ade se ye sa na wo ya kofa asema ba enso fo ebia ye yi a wo betumi aka wa hyedem bibi etumi si wiase o yensi wana ko pese we o mesini ama no na manu aduane ama wo meso ma me menye saa de ni bie meso na tete wo ma no yie ne kan sampagu o mo asum na nyame ya adomo a ye ne de aka ne de ye beji sika na ka mo sika ne de odi beka ho sika de odi beka ho na mom de mo ka ne de 150 ne de echi ne de echi baba ama daddy no enebra you be see yo 150 million 15,000 la mama obetimi akai then it is kind of 200 in tie kakra bi good in services here no say 200 in tie kakra bi hey that 200 cities in intino 10 million 10 also the 5 million yeah the counting machine be kai ya kwaji bank fo na yide dia be kan aba e de nyame ase mindi can start o me mama isu mama ama saade we koso fiefie mu aware mu kaka yenkro nketo de maame fo no no maje o mma na aware no se bia agoba ne bana ko wura se nye na ono ade aginam no ahya ase na asew ni wa o ma fie meye no ho ade o meye hwe abata na mo ye saade no mo de mo ma na eto amane empratwe no kwotwe wa wo si akine fre na sew ye de unim se wonye no ho ade na ada ye ba mo so a ye se ye be lime twa mo ntro no ko twa no so nani ana ono agi ato ena one na sha ase ati ena wo fire se be ma na ko obo so ba na ko mintimi hunu na se maame a wo be fa wo be ya tenase na ne na tenase aka kire ne se akua ya baby ade na ikọ unim se obeko school abranta na ne nam no obetimi obehwe wo yire wo wei ahese no wa musa wo Akoma FM 87 wakom na odi akire mam ko fa me ne ma mesi ma no na sa akola no ntete be pa na ma wo de ma akole ya wu piepia no so on kwa wa ni sa no ko hoyi kola sei na ne danya ne busumi num na ba shiti ba ko na sempa so busumi num na sempa so de yan so ba ya tram no obeda this oka chense pra this oka chense wurungukom this oka chense kodware this oka chense na adie panana wo waje agina mu forefront na wo ya asew to the extent that wo kwakọ no aduane ama no aish okodware kwa mana kwa fuma kwati kuku na ade abatan ye besram sanyema no muntwa so ye nkro nkito ni ma ekoso dodo okay ekoso dodo ama nkwala no woni na wo nan woni na no onye no ho ade ye fra na sew to the extent say ayie ba na yakọ mo kokko boma se amane na uti ye kro nkito to na uti ensambode ai na ye no oni na wo ho
ene na wonti min kan ka na ye na se don ka se ni ku woni na wo ho ye ba ya ene nya ye ni abeka no watra ne ko ye ni mguase ye besram ye ma ne be bi o madu no o so ba si aware kwan so a ye mfa ne mfate bia wesu ma na ni mu mra nyam be ma na ba no fra be ma na trase mama sa wo me bay wo ba ye ne dai wo ba ware no uni yire wo ka se da bia na mo shas enti na ho tete wa no ye nya bibie wo ama o ma me no be fa chire o teacher ni a wo tu ne kwan be bu ni bra de o ba bo ne bra si ya na teacher fo dodo na se bi egu ye nkro nketo ani mu anyinyi mu nkola ne sa wo wi apa no ko aje transfer wo ba ye nso benya ma me bone ama na so so no so na ti na fa kontom ne ko ma ti na se na bode de e wo mse so mami fefo ba se dia ne wo de ba de bi creative ko na ti e de aya wo nkwan wa ha de uri ya ya ma ne o ma boa o ba so de mu so no teacher so nim nyansa teacher ni a woni nyansa no fefe school for nkola so now so e ba ya waje atumu santai na ne no koba ne koba na me be ma na ma me nko so ama ne ho sore ye no ope ba bia hwie nsuo neku ini di tirimu da so ne gawe baba bra right from the onset ne yiri ni ho ena wo pe bia te ne ho to so na sadi we de bia it always leads to accident the unexpected become expected na bon say akoda piem me baba no na dwini nyina na se wo ko dibi keke wo na dwini enti sa ware pa se enti no wa sheda fa bibi e di abo akola na charge na do de bon charge na so de tumpa ifo ni emu sa ka sa ne a wa wu de de wa dibe ona ekron wa fa ne wadi so no wan susu se ba be piem wani ji school wani ji we na obi ba na kofu na ko wu teacher ni wakati ya ese wakati ya ese wo kuro no so ka se su loan kra se ti ni wakati ya ese ebi asakatu yi ya na betim dia hwe obi a de bata wo kokora na ya wo yire no ma no se na wo se hwe wo mu na ko fo obi dia ko hwe school edwi mi hu ni se be ma no na eye ensuo fi bi edumja no wo pe ba bia yi ni nsuo agu na okoko yes ade na e bai but aba nyansa common sense wo di akwala ba wiase na me sra wada anyi wani fra akwala no so me mesra ni say we ne ba ni mu di ama be ko be September end so wasi for na chro ha we mu di one whole month and e chro nti yemfa ni say September end fine ya gini tu mo beba but akwala ni hwemu die me sra wada say akwala no mfiensia wo yire wo ma ya wadwene se ba be for wade because wudi agora aba ye toto ayi twa ani mu sa na ebe ye okay be twa besa kola no kodwun so kola no cha na ebe frew oba no dwun so ntimi anwun so ene oba na mene fridge kwa mene se kan asem o baby mama si so ya du be twa abe enya aba wie teacher ni dwene be kwa be fa so akola ne daache se de wo pe wo yire ne ma daache fa we ko ka ho enye emema di sida e bi am kasem de nyame ase pa se we bi amam so semo se na to ni amansu ama na me wo ene papa no ba bia nso me kan chem se wanyem ndina me suro kwa se me ware amewo ase de minti me ngo nye bizani na so me wa ye afi pepepe na mbapa yi da fom na mu se minti me wo se ma no mo na wo mu se jama minute to mu na tena get Malvinho. Ele não conta. Deve o nefio na ura. Deve o ama ye fie na ura no wa ura wa be mu se. Se nya me pe na pem panka o ma. Aha. Wi ni wani da so bi no. Na wa na ne be wo be. So. Okay. Enti e be sere mema no. O hwe na ade no wo mpa. Enye se ba bia wo hwie unsu agunti na okofa. Okofa wi afa na. Because wa hwe so ntimi fa we ni na chi. Obi fa sister. Eni na chi. Ha, onye ni type. But aho kire na ne yiri no e yiri no so amukuru tu kwa kwa ya adwuma wunsi ho no be very careful okay say ye na wo bembe no a na wo ayi mienu amoku obi afu ase wo ko twempra wa ko no so ko fa mpra ko shawa wo ko didi ne ma mi atem
na maame ni nya maame a oyɛ panyin papa o so mu so de se no tin obetimi agwa ma so ahwe hɔ wa we next time e ma mete no warning say na ukoro ba for na ukra sa gamfa ho fisa would be ye obi nti on say eya would be ye obi ono ana ade no fie wura no a ni fie ni be ma no wo wakɔ bata ho ende enya wo ya say wo say obi aware na obi ba twempena ni bia wakoma eti ewiase de odua bia utwa aha enti on hye no so sa nyame ya do no ofiri mu fia be ma bi obona kwan bia no onsisi na namo yi ese mi jiri se ba ko pe no ne ba pa obrofu bi o say background checks yes ai elda kwakwa je ni mo teme che oba be dada o pe be ahwie ni su fi na gu oba be dada o e o na hwi ni ho o de ya bra be hwi ni ho one ne yere na ko ebia bibi na asie separation kura na ba aha enti na on ba de ma na ware no kura ya jele ya yo wo da wa na joa na 2 o'clock abopulum kwajo bi emi na maba obeji be bia befa enti ya be sere ne ma se ekoso nkanka ye nkro nketo adum omu hwe ne ye maye ne ma ye ma no da ache enye fe na nhye nyame animonyam Papa nyame nshira pa meda se Akoma 87.9 Akoma mu Nsem eso eni la Quinta Lodge Koko Solar Stop ena wo ba bia wo services ye kama se ban se ahohoje bia na sa ahomeje bia wo services ye kama aye la Quinta Lodge wo ma onuane papa di wine papa bi e wo no ba ho no ma room request room service ni nyina kama woni e wo ho nso buade se e ho nso te program bia obetumi akoje ho na wakọ akoye e wo ho double bedroom single bedrooms ni nyina ebi e wo ho nti bomoden se wo ji ahoho na pa ba bi on beda ama wo mo asomadwe wo mo wudi dwuma bi na pa ba bi e ho ye kama akodi dwuma no a eye la Quinta Lodge bookings any reservations here no frame 0531 259741 0531 259741 Rocker Clinic Limited e ho na abenya nu papa e de afre na nei wo mo de nro bi abadwa so ya ebo pa moda se ne utimi gina wona so e de free de mema gina wo mo na so pakum capsules e wo ho papa bema bia ya waso bia hwe edi ho adanse afi Janikio 442 kane no na ema no e de pu egu o mo anim ase na so na Janikio mayi e de asiesie ema ahemfie ho achesa vein capsules VENE obi ho no ma wote air condition mu kura no a na ne ho na mu dwade se hwire e vein capsules ana wono mo e de to ase medfagin capsules abrewa ene akokora anonom bia wo mko jogging eti bebu no wote ho eye den wo na nsanio manko ye wo nipaduam wo bu ada bia me honam ye memere bomode na wonsa enka bi wo awadwuma din so ye kuani dwadi ni wo bibia awadwuma din wadro eye medfagin capsules Rocker Clinic Limited e wo Kumase Alaba Abuabu Station wo ne wo pani siko house no na edi enhwem 0244 885040 0248 885040 0248 885040 Diamond insecticide spray and coil e wo dwa so ya no obomodia apabi we ne pungusia bia mro so kwa na sidem kura wonte kura de otia ne hwano a eja e wo dem won ano na papa ekuma ntontom ene mo aketenkete nyina sa pepepe e na spray no etie wo spray wo dem hono ma eja scent papa enka papa e wo e dynamo mosquito coil no e hyemu mako edumienu enti provision for na ya na mo yi coil eton no mekanfo Diamond insecticide spray and coil Ede achero 0303944676 0303944676 Danny Herbal and Trading Center Danny Herbal Mesha malaria drono no Danny Herbal Mesha no ene amakamfo ede achero se wodi tu malaria se na watu ase awie no na ne Danny Ton Herbal Mesha moja drum na watimi anonom bipa na moja na awie no etumi asan babak afa Danny Natural Herbal Capsules tupa ye ya mema ememene mo mema yo edi mom Danny Herbal Ointment ya no ne de slastra redie nani baby aya wo bi antempa no etuase de amaye Danny Prostate all capsules prostrate ho hawo de ama ba magunsu a wote yi a wogunsu ntentem aye Danny Prostate all capsules Apidank Herbal baby bia ye tonto nro de abusu tam ya wodo ani kirema ubenya bie wo ma so ye ewo Kumase Ashtown Emromoni Danny Farmer no na edi enhwe 0244364655 02443646
At your phone function, things I see with my eyes, no. Catch them while you go verse. It is 0244364651. 0244364651. Natural Ventures, Congo ointment. First year, you are him Fiona to Ode Puana, Simpompa, Bob, Pimpos, I do any more bosom, and answer some quality Kakare, Nantama Pro, dear sent a one of whom, do I sent a one shed that what drew a Congo ointment. Kokoni and Denina, a ointment in your detours here. A fair baby away a guy, one hot or so, the fresh feminine wash. Waba Wakonon Katia Tia, so him for in cabbage in a home. And I said, near maybe 50 Waba, one casa who say a good anymore here. The fresh feminine wash, and on advice your home. Now my Edimum 0249017101 0249017109. Besia a home a draw a quick credit investment. Opa besia enkwana sha se exams na otewa kwenkwen na headmaster me bay school say na no me ato so nti say no wo school fees ka wo bi ne yam hwim wan tua so a school yi enya de exams wo bay betimi atwero bi wodim say wo so na nkwana na de ko mo anim etimi sra wo fo asabre school fees e ma utipa ye no free quick credit sisi a na je besia na kotua na akwa nya somdwe entwa na exams 0596920833 0596920833 eno no Ghana card wo mema besia amoasom adwo doctor ni mo mehyasie ya na mebo no ho komode chew se wo ma wo ema ne mema anigye ba wade no ase yade bebre ehudie ni nyina doctor yi abre bia no woni scientist esua de wo mo san so wo mfidie nwanwaso a betime do ho ato so a yade ne na yare sade o man Ghana ba bia ene wo bia gye tomo eye ni what scientific clinic and diagnostic services kuma se wo mo atonsu Monaco Junction wone Adanse Rural Bank ND Enhwe 0244087687 0244087687 Eve Labor Part ba mo bata wa guy awona chi ya na wo de asiesie ho na maye no atumi adimom Eve Plus and Eve Normal 0550000990 0550000990 Currency Ventures Zahara Mesani G capsules the two infections I say Zahara Man capsules bema wa hoto so enonom Hindi heba mesa e treat malaria typhoid na sanso aboa pressure for no ato pressure no so ama wo so wade home 0248569335 0248569335 aya Akoma 87.9 Akoma mu sem dwumadie me da me ho me ba sisia me ba afrefo bebem na wo de wadwenche no aba Enkametwaso. Tina nim say the baby ahwe ne de e wo form but still nka ma me behwe watwaso. Eso ye wadwen say Thomas so obeboa wo de a ene wo bedi a kire me boa. Etu wi assess no anya adwuma bia. Na me kire international school. Na che international school. Ntina kakra eba. Kasa kese oba pa. Was madam wa kira de e was say wa no timi wo. Why? Aha. Okay. Eti ebra woni ni share na ehwe no net say no hwe. Chen say de na ma me hwe wo no. Pacho da. Adentiri. Na no hwe obi also wo hwe wo am wa wi. Pacho asha se na nyinsa ni nyam efa se mi ni share ya akopim se me de wo ye nya be 5 months ni de na enhwe ne ye. Ba every one no mo ko no. Na enhwe ne ma ntia no kwa ma ya kwotena so me de tompanimfo ani ma ya hia sabe no wanyinsan na ma manyinsan awo etimu uhia Thomas no edi science na nyinsan ne ba edi 1 year afe na nyinsan ne eba eti nyinsan ne ba na hu se wasesa kakra o hwa ade ntina na wasesa 7.9 Kumasi na mintimi hu ne ntia na wasesa sa ade di nkan ya bo na mane se tome manyinsan no reaction no that is anda me catch an the one so ono ampo na be afie de beto abusuafo ni me catch an se month we me mense se ama no catch me se wate enti od be ba be hu me busuafo nti ono an ba ya amfa nkoto nani ono an ba ni mu de beto abusua nanim se one ma fefo enti abaya wa wi ss ye wi ya guy wunim so wote workshop ohun wunim krom ni ade a wo se wani abre ya pese odachi wutimi ko school na wode to aso fani se be ma bi kura bem na so mu kakra no wetime wi school a nyinsa no de efri na beto sister pacho questions na no de
ya basi atu ngomo na se on se ya basi ya me area se ade ba ko ne se ya to da asem si a wo so hu fom so kakra wom pa cho ati ase se de be ya won san ko repeat ye de wa ha se be bo nipa na so ba wa se ma hu fom so ansa na nipa no yatumi aboa wo se ba ma ne so ba hwew na watumi ato school so wa ka so do ko kure jana university Akoma FM Nsem eti na se ni nyinsa na wa na ka be fa pa cho da ana nyinsa ne fumu efumu na nesi ya obi a wo ko nesi ya wo wi SSD so wo so hu we samis ana we samis na wonim na min ara ma me wan tu fere pa cho da echa wo fere ma me mama mpie ni nkomo pa cho me fere on fere ni akasa kese na fere me na na kwa na fere no pa cho da okay ni akasa kese wo fere obi a boys na wa ha no so no obi a wa yere enti ya filifi ni ankasa why pa cho ba mistake okay nti wa mo ho sasa abra na apesa wo nyem bataba nipa na ba nipa kwa do nyem mistake okay eti aba ya no na so Thomas sesan ye eba me wo wie ye no na afi osesan na osesan nti nyinsa ni mo na net sen nyinsa ni mu de ohwe me kama ohwe wo kama me ama me wo na me wo wie ye no na ntoma ba akopɛ ade nti na obra ntoma ba akopɛ no so ni ska na ndo ode ba wa ankasa no na ntoma na ode ba ye nti me pa me maame esusu hu na maame ye se bia na school ni ntia asabe na to me asase eto school so aha me maame ye se bia na school no school na wode wo be ko ni ntia oh okay eti maame hwe ebra nyinsa ni ba ye no wode ne tena sibisa se to me asase no o ka kire me se ya anwene hu se nyinsa be ba e school na na so de meto so se ya nyinsa ya ba na nyinsa ya ba school no Obarama to aso anansa nkomo mudie 0322498035 0322498035 0243114497 0243114497 hello wudi ni baby akase free hello hello okay kafra hello we didn't be akasa free me pacho mi bia ni kwajo poku ikase free atonsu market babua papa mama me nchema se do ni wa engineer yo so ti apopokasi tiane pa nani ye best ni abema because the me ni abema question na ogusa na no yi o say obanu no dia na hu ya so obanu no dia man me je se o ye ni abema what plan is obanu nya de se uteni biom so that here and yes o kasimo ka juru because oba na te awe na oba no adu be wuni wo so oba no ntwe on twe say na te say o plan is oba no umpe ina le upan panu na ona de tanya ma me ne eba so dem o to pede ona de tanya yes member bi should buy mo sa when you abema onu obi awo ufuzo oba na umpe na entempa na kwa drop no one na nyima ho awia afi na obe drop no emi abema isa na maali bi so mudiebo osumbuo ba mu ni mo so hwe yesre oba siesie wuye na wonya kuba mame makao beda say hello mama ebi e paso mama so misra amintia me aba papa bi best mommy ebi awo bi ani akola no na amintia prophet wani ma wo filia na me ko me nsem to no na akola na e ka bibi se wa matu bibi se ye wo nam no ka no da ni aba isi a udi jai padi ase ni siso a na ya na ka o pese e betu be di ma na yo ka ye to ye bo aso na ya be wale ya ni atu e bedu on se wan to bo no we nya ni sa ti se de wo nam no da no da na de na mutu wa na mi bisan se anya so no adanse de na na se yin de no adanse anya so re li ma no na mi ko ti che ni no so yes no because e ka so ba no be bo a so wan kan sa masa ye ni ma ne ko de ma promise ye de ma wo me ye ni ti a ye yo ye no de ta ta no be ka eti e pa yi aba ni chew na ni ti che ni ko yes no so oni akola na yi bi ta won hwe na promise bi e de ma akola no o mo an ka ka because we work in school
nti ni kwa so ma kwala no so da tete na ye ni ama no de di akira ubeka na o ma me no so no ato wa wa di mu dodo because akola ya so nti ni ma so ko lo di na chef ya di nti ma me o ba no o wa ya o so ja na ti no hwe no wale na o di ho hwere akola no tembia o ni tene ma me wo ye pa mo chew na tembia no akola no so o mo so ma pa so ma ye me da to ba pa yes me da say hello mame mira udin mame mediane anusika abrantiem kase free atosu extra new side so mame kakra me kan say eya na etomre bi na mama ni bi ebu ema kwase a eya na mi bisa me ho kwache say sama no omu so bu ba ma bi kwase a na omo benya so akatia na ma bisa me ho sa tem we ya me ntia setima me mesere eya na ebinum ba mo hye da mi so omo so no ba ma bi atena a wono so bu ne kwase apen na because eya na me bebre no me hu ni say eya akatia ena nyankopo ti omoka because we make you oba bia transfer wo yi akoma mu nyina so de beboa no na so oba na ja wasim o ja wisima no so akofo bi na ni pan so be ja na sim entima no se mu di die mu bi no ma emama no bi no so de beji mu entimu nya abotre na de wo betena ho ye de onim se wo kɔ ho a enye no enko na akofo asɛm aba yentu ye hofo na mu aye mame anuska blanche me da se mesome da se hello udin ba bia ka se free obai ma mira mame mo papa so ujuma pa mo ye de wa santima nya me sra mo pa ye frame agbati ewa taxi driver we do have ko nya se so na e ma aba e pe bi abododo e ma aba bi abonko a o fe be ma no be ma ne kasa no o ma ye nya nti a na oba no o pe bi abo obo bi bia minim se bi abo no wa fi na abo se e mu se o sumo woni be ma se woni na wo entopa na aba ya bona akobo le train na ni je wa fi de kesi so aka che de bia ne yire ana se bi se be nempra e se bi abo se ompam no ti se bi ne ma mi egu ni be ma mu nso no na sa ba ko no nyina benku ana onya nipa program ya mi ti ya me sia de se o di ka ko ta ene nche se wa didim ti se oba ni ma ne kasa no o mo kasa mi ga anti so ka se na onu aduane ma be ma no ya nsa anti se no ri si be ma ni nyoma na woni be ma na be 4 years tu si ni nyoma da amwa ne nko si nyoma ma no nsa tade na no nyefe okofam tena wo ten ya iti be ma ni hu se oba na woni ne tita no onye marriage material into omwa na brabo ene se o pa ku jana no so nti ake no babu meda say hello good afternoon what do you baby agase free Pacho Midiani Joel, I am good to Hanama Cocoman. Okay. Kakra mechanic with a picture of my kakra. So Bama Bow and Chankas of Power. And you have some of two and a martin. I told you who you are, and who buono every breed. Said your Bama means standing dealing and some medical and you to yank it and a mawale most Nasa. Awali guna ba mo hona do of sinita na mko tuko na hona nyinsa bai so sabum sawale na antima nyina tie puto mpa mo program so nke maya na mutia na mfamu aba pa na ba mai so uwa umsempa wanye mari material so na watna ho a wote teze a uhu na uhu sampa se enso na odi akwanyi sen no enti waya ura nso ma pere de a hu befo enti omla na montana na bibia antoyi na menka mo na djuma pa mobo ya da se ahana brama kwan ma ya de dwumade nyina esi na mo fa nchaye mo a mo bo nkontene wo TV no so na ne ma hins ne de ya dwuma na te bia binti na mo ntimi ahwe ye wo nua TV no eso mpani fogu so ya wo mo toto ye gidi se nyame ya admo ochina de mbetumi ahwe ye wo nua TV no eso medi de ama Serwaa Sarpong mo mo kan ye ho Facebook YouTube any radio Akoma 87.9 mo nyina da nyame onkosoa enhyiramo erade de taya ne ya wo kire wukuo Akoma mo nsem dwumade de baba so mo na nekua koko enka Pastor Julius Naba Evangelist Samuel Mensa Obapa
akɔhye sikapa yɛdi nkan ɛde bɛsɛ mu sɛ na wɔtwe mu na wɔkɔ akɔkora ne nana bɛma eti ɛna mountain nkan yɛnim sɛ na wɔtwe nkɔ na wie deɛ wɔbɛsan abɛka yɛn sɛ biam ti an yɛ kyeakyea papa na yɛ ada ma wohwɛ yɛn ɛwɔ Facebook no ɛso sabre yi Akoma Sports ɛna edi so producer ɛyɛ Ishmael Haywood na Akoma Sports wɔbɛte same champion abusuapani afei Suarez Pepe Serwaa anyone yɛ ka ho nyinaa wɔbɛte wɔn kan do ase ɛma mo anything